ten nka onyam frem nti me wo ye no na o ka che o mo say watete mawo na me wo ye me enye kunu enti menyem ya menya 7 months no wo meti ko say me nko mi kulom na me nko wo nti me ko mi kulom ma me busa me na me busa me say 87.9 o ka kire me say me kwa me nka nkire o mo say enye ono na one menyem me ne nenyem na me mo edin foforo enye sa nenim begu ase me ko me ko kan sa ko twan tro say me ne obi foforo na nyine frɛ ne prince ama busuafo no bufu da me ana me kan no kure no Akoma FM kan no kure ne say kan no kure che me busuafo no say me ne sofo no e na nyem woni pastor ojam me pastor ojam boni din ma me sofo ojam e na nyem na de enti ama mi dan se bia minim se me beka ahyase mo ka se ma me ne ntena no enti se me beka se bia me ne na nyem a bubu befu mi ntina me twa asantro no e kire mo no e na mebusuafo na nam ka se we enye hwe de hia ne se be ma no beba enti o me frɛ no e ka kire ne se ma beka no kre no a kire mebusuafo se me ne wono na nyi ni bufu me fon no so edi di matanka jam sa de nti wo se me yesa e kan se sungu e wo phone so Akoma FM na wone wo da no wo su ana na wo jeje ho enti no ni bufu wo phone so e no kate phone no enti nyame adom me wo ye no said ne cap ni na yi so bia wo ba ho no entoma ana se de wanto bia mra me da nyame adom me wo yi me ma me mo motie ana wa ma me no mo ya aka no ana me nko mo nche no omo na to ne ma stamina wo mo eniema ye de wo niema bibia de bleme because ekuro mo wonso no ma betene kumasi so many years nti no ena nso ye ho no wo na wo ko we yan omo hwe life a Akoma FM pam ntade to akra no ho niema me mpa bo bibia de bleme enya ojam na to ye e ba chode enya sofo ojam na to ye enya dynamic Rema Chapel International sofo ojam wa nye wo ma me mo no de bre no kogu omo so to October o ka che me say ma me nje na me ma me mo e ya abayifo ti ma me nje eniema no enti me sheda e ka che ne say o me ma nje nti no na adwunya say ma anye niema no ohia ni a woni kokko ebega with the choice ono na enya bia mre mo no wo ma me mo ato bia ma no so ma me mo sa ya abayifo enti ma nye niema no enti obus o ya so waje ana me so menje waje ana wose me se menje Akoma FM eye paase wonje niema no sininya na eniema no maji a mi yusu niema no enti me wo ye akwanya 1 week no Akoma 87.9 na be ma na one ne wo ye no we na me kanya se nana me pa che obla na se ye kromfo no ka se me nya kunu te me sra obla no mo hu se me nya kunu eno za me ka kire no one me konfo ya paibo sumi no mu anesa nkakran nyankrompon de yekuduru weekend nkwanhia wodo bebre na si ye enura ebisi na nso so onyame aye free a na yede asede ne kabia na hye ne den konkro na nyam ti sabrei bomodia eka me ho enne obia nyame aye bia ma wo bia no na chese won so obeka me ho ne na yedi dwumadi e be wi akire no na fe Akoma FM eni afenu ntamono ntiase aye adwuma na fe asomdwe so atumi aba na bibia atumi aye kama enu nti bomodia na bra Facebook live Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM no eye Facebook page no enu nti o like here no wa comment no wa share YouTube eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM fans of Mama Akos day aduana ba brantie wodi atoso wo se time aso enu nti munyina munko Facebook we sanso ena fans of Akoma mo ensem aduana ba ena fe so yenua bema Ebenezer Kwabena Oben Akoma FM wo se time aso Maa Akos great family ene na Sachibia Emmanuel Adams mo womo so ede ato womo ese time aso enu nti bomodia na bra na ehye na bibia entumi enkonkan maye an wo ba hye
wo hwe na wo hye abena pokua na mo hye Chelsea sachibia na chese mo hye bi ede amaye na bibia etumi aye kama ade pena adwoa na chese honso munyina ma hye ede amaye midin ede Maa Akos first story Piwak Natural Health and offense grow fine herbal tonic one mo enaso asene awie yade Akoma FM me mami enkodi enkomo na yentie asemo de bae obapa Alice yamoha na bokode na mi adom okay awie yetie o awie de me pamacho enya bone me ma miensa omoko school na omonyanko baako eka omo ho omo fa na school munyanko aye friend Kofi enti ono me ba omo yentafo enti ata na danfo ne Kofi no na one no enam enti dewe bia omo nam one Francis gina form 2 na Kofi ni Akoma FM first na omo so gina form 3 enti omo ya anyanko na omo nam omo be fi ho enti ma ewo na omo be fi ho time kwa omo timi da ya ho omo kokrom time kwa omo timi da Kofi maame ho enti ya na afi meji Kofi maame number se ma humi ma na ma afre maame na bisa ma omo wo ho na o se an ono so wo ha na ohuni di na wa afre me omo wo me ho na me se ma an omo wo me ho enti ma we ni yenye mo edu baby na adura time say ya enti nkwala no bo amo se omo ko bo Kofi maame adwuma na omo aba bo am adwuma enti endai mu no na Kofi obeda me baba Akoma FM ne kete so ema ne papa no ekokoto so na buku da moti so enti obisa anse Kofi na ada na wabeda first da bre no so ye sua de na papa na sign by enti oba na say Alice ma se Kofi da mata ekete so na ada na me so okoto na osese na so si omu sua de na buku da moti so ne me so and you adwen firi no omu nyina gina form 1 form 3 ne form 2 ne de omu sua de me de na ma adwen no na me yi mani te chire na papa na san kwato no so saa na osan be kan me so papa so de o ya ma wadwen akwachi me so na ma adwen ko Akoma FM kala no o metimi aye bibi ente e wo ha na Kofi no afi na watutu esi on time ma fi obium ente me hia na na ma bisa se Kofi na say de on time ma ye fi adan ana so o ma meba enya hwe e wo ma na Easter mu na me ma me de firi mu na me ko yi wo north enti me ko yi wo north bae no na ste na akwala no mba ho na me hia na Kofi mba ye fi obium na me se Kofi adanti na o mba fie ma ba o ma tukwa yamba enti me wan kate kakra ba jiko na woni ma no so akochi o si ma meba na me de me yi meni enti ehwa na o ma eyi no na akwala ne papa me kunu Akoma FM woni se ma ata anyem na se na ma ata onyem sen na obu ne nsa ba akopɛ den na ma ata onyem te papa no kan nyina so na me njindi me de me ni di achinye che na o se ma ata anyem te o ha na me se da bi ne sofo ba afio na me se papa me sro ma ata onyem kra ma bisa na onka enti me sro bisa no ma me na sofo no ka se ma nya mbo achi na ye kwa asore pon a ye be fie anwumre te me o ha na mo ba fie anwumre ana o me bisa ma ata one ne yire sofo ne yire o bisa ma ata first o ma me so onyem o de peja woni hwanya Akoma FM woni hwan na enyem me de me pen ne kore na mboa bi wo ha metimi aboa ana o se oni Kofi enti wana me ye say di me san gu me bo sa hayrande do sa gu bo ya because me yem shi me na me nim say nkwala no betimi ayi bibisa enti aha na sofo na se ma sa wate na se si ade o yende na me se we me de bakọ akọka kire Kofi maame no ha na me se mi kunu on sore na ye Kofi o na me nim kunu nyina tu ana mo Kofi o ye Kofi o na da ade ni o na ma na wo ho nti ye de ko tu nenim na o se me nya abotre na ofre daba na ofre daba na edi tu nenim na o se yo wate Akoma FM nyame ya adoma Kofi ni ho oba obebisa na ye firi ho Kofi nti na ade eche na ye hwe se omo beba ade chi anwumre na ye san ko ya omo amba nti ye san Kofi o na Kofi da ka chen se ye ne kore obisa Kofi na onji ntumu enti na ma onhu ne oba beka enti ye de ye nko still obebisa Kofi no nti nyamwa odi mwa ye be den ebe bre me ofie na me see you nti ne 3 days na obaye nti ma ne kuni no eni Kofi ni ne wafa omo ba fie o nti omo ba fie o ne nye yem na betena ase
te yetena se Akoma FM se Kofi ne wo ho bia on kana asem ana Kofi no so ase no mu se ma atai enya me no na anyim wo se me no na anyim a entro na wutwa ato me so na ma te se yesi wo ne ayi obi foforo ena anyim ana me se ente ho no ehimie ana metina ho din na mata aka se wo ni Kofi na anyim na yede na Kofi so beka se yesi wo no obi foforo asamasi ente Kofi anya antom ho se wo ne mata na anyim aha wa hu mata ne be ma foforo ayesa be ma no na on de ogidi se on na anyim ana ma me de metina ase na ente e kasa nyim Akoma FM ende se mu modua ana o kasa mu modua ana mata se wo ba me so mapin so ana ne papa di abufu su ka se ende obo a wo so pin so nti wa na ka so momodua papa Kofi papa okay ana o si ende ne ba no modua no ana mata so obo a me so mebobi ana ayi mata papa so ka se ende obo a ono so pin so o pin so a ho na ye behu ne krenda ana Kofi ma me ka se we die eduabo bia enim de na ye bohu dua ana me ka se ma mesrɛ mo ka mitimi ka bi ana omutina ona me ka se mesrɛ mo enkwala mienu na adi bone enti sebe Akoma FM ye hu ne kora ne yeden eda enti me nkwa me de aminim se sebe ye beboa ya ho na ya hwe mata ama na wo enti me de na ma asema na ewo mitirimu enti eho no kasa ne nyem omo kasa na Kofi no ball ape enti obo mata papa ape ema papa kunu ape ni kunu ape ema ne bu free ema papa na kasa o se wei se yesiri manka o mbe bobbo udi matem wa say me ba me be kan so wo say di matem ana me ka se onjai nipa de oye dan nipa na be fom na me fa na se Kofi ba fie na enim se ye ba no okay when you ento so ha ne o na nipa ne do so Akoma FM ana bono tofa de hia ye nkoye nim ente sa duabo no firi ho no ana omo de kwa se nyambo o mbe be chire ma achire no omo antimi ayedan ama enti hona de sa setena no de Kofi anyi antum wanje antum se akura ye ne dia na mo de sorry na ye de sorry enti efiri ono na me ana me hwe first me hwe me bana na ode kokko wo ye na me san to aso ehwe akwala na enti onya abusumi num na omo bae omo basin kwenfo omo ba na ye wo info mo omo kwan da ye wa ti ye wo info na omo pai bae na omo ka se ma na ehona munya na ne Akoma FM enti wo de age na fa toto koko ma akwala no ansa na ye bebe fie na me si yo mate enti da magide na we me de beto because mo mba fie mo be fie na ma hu se me yusu a na ma hu na enti we de me de beto na me ka ne sa na o mo koy na me so ye de koy ti ma anya ya ye hwe kwan ya se o ma be fie anti me am be fie da na pa na da ba fie no ka se ye entafo no afi na wate ase wa bisem ema mo che se ye wo a eba no enya ye dia na me se da fita se nyina maka che se eba no de ye de wo but enya ye dia papa ne ba nti Akoma FM Akoma FM ni yemu no ma mi to se mina de ma Francis no some fambre akwala no de se mina ba de to impoma so na me hye dan nti me pie na ade ne da impoma so na me pagya na me se na Francis we swear and I say man I demand say on fambre mata and me say Francis why ya de fa to make fa mama ka chan say china na panya me ya de ma fambra na papa wo ho na we hu bi say mata we no ode abele no Akoma 87.9 and I sign this seminar no koye te ka sanya mo akwala no we nyina na me tu banchi kodwa ne papa banchi kodwa e koton de be hwa akwala no enti na ma ne me yene ni asembia enti me kokora banchi no tumi ton bi Akoma FM edwom ho a na maka me ka chama asema se mi ode ba nya se bia na yempeo but na wan kasa wan famba no me gine wo wachi a papa no beka se bia me ne wa ya adwen ba akọ na me yeden me gine ma fini chi ye ne sa ma yan hwe ho na fe yemra the main point dinti a wode ne ba ekra ma mobile me de o mobile na se e ka na beto menim e ka ben akwala no ho ka me boy no ni nyina ba be se me me ka da se ye be fie na me se yo mate nti manya abotra omo ntimi mba fie enti da de oto me ekwan mu bisa me ka no na me se da bi ene benada me kwagigi na me Akoma FM ansa na manya bibi ama nkwala na de me kwagigi omo sika omo ahye me ta enti me gya hokọ a ebe ha adwen enti me kwa aba enti e ya brefie anosi yo ene efiri ho no omo ansi fie ma omo ansi fie biom besi ne
nti ɛkafo no twetwe me ɛkafo bɛn ɔmo amegigi bosia no bi firi ɔmo ho de hwɛ akwala no nti ɔmo gi me so me ni bi ase akwala no wan ɔba no ne ba no ɔtu akwatoa na ase no ɛwɔ ne fie wɔtu akwatoa wɔtu afiri me fie hɔ kɔ kofi no mu fie hɔ okay ana ɔno ɔmo te fie hɔ ne 3 weeks pɛpɛpɛ ne nɛ okay 3 weeks ne nɛ me da se Akoma FM. Wodi ya usu oh okay wodi bonsu ya usu yawusu okay yawusu mame ukuru ni mpacha bema me mo ha okay kasagu fidie ni mame na ye mame waka bebre but baby a mienu a ye pese ye gifri ho no eye se ebre a wokoto obata ene kofi ewo demo no say na wo mu ada ya ema wo ye suspicious say ebia wo mu obibi yo jese kofi Akoma FM. mata so dafa nti ho no na mi ntiasia na mekobo no ma me amane se onu kofi ni ai me ba no omo obibi ya because na kofi on na one foster na eda nti ogoda ho no ntema medwin se onu one foster na eda nti na bra wo ko me pa cho be me ye ne kasa ye maame Alice ne kunu na chese oba no ata no papa na ye ne kasa sesi a ata papa ne ne kasa no na sabre no na abosen time na yesen a wo koto se Akoma FM. wajai mo ba be man ho na wone wo ba ba yi da wo hwa be 12 to 1 anajo 12 to 1 na sabre no pacho yesesan ben mike ne kakra man sabre no 12 to 1 na wo koye den wo mo dem jese me kwa ko checking kra no se wo nyina beda na wo nae ntira ba me wura ha tuaso nti wo koye ndie na hu ndie na beka ye tuaso na ye ntie te se de oye na no maame se ndwene sa bia na omu book da omu ti so no book na omu sua na me se da bi se dia kra no no nne no nyina da se book na omu sua Akoma FM. Akoma 87.9. jese omu bibie ho na maame no ka kire me se me yire osi me ye dwumbi wo ya dwumbi me dwene dwumbone man kura no ma ho no me bu afu pa na me se ande sa na te da sam bi si a me ndi akire biem because ofu wan kura no so me na me ko hu kura no empremie no ni nyina wanji ntum nti na chese ofu wan kura no na wo mada ana na wo mani gu so sabre na ko hu wo mo no na wo mada hate ana wo ko mo hu na omu ni gu so nti wo mo hu omu nipa mienu pe omu mienu ne pe e wo dem ho na wo madum light satam na kanea ni kanea ena omu ko ahya Akoma FM. na mo touch na wo kwai wa mu sa wo mo hwe bibisa mata se die na kofi pene ha o se omu sua book nti ho a me didi mata atem na me ko wura obo maame na mane maame ya wo ye oba no wo se wa hunu se mo ba ta anyem wo na ye be ma na wo na ba oyere ma ne sa ta anyem mebo a bacho adie na wo hu no ata ho a oba akura hu na wo hu se oba ne nyem ono tembia se de no honam sitie no ena tasu ota atoto no ona me di hu se onyem na ne ho ne nipadua te sen Akoma FM. no osesa ne nipadua na sesa ntira me hu se onyem ubisa no me bisa no wanji ntum se onyem wo ko hu wo mo se wo mo da ho no empremie no 2 times na so ko hu ye 2 times nti wo hu se o mo da ho no wo be complain ya o yire se adwumbi wo tiri mu dodo no edi boso me sen ansa na wo hu se wo be titintesio ni nipadua sesa ono ko be boso me nan ansa na me hu se sa ne no ba okay na mienu pe na hu so o mo da ho wo hu se wo mo san da ho biem Debbie, Akoma FM. One more mutia radio and Tintian will be one na Wakasa by Mamma. Sa premier no pe and I won't say one more daho. Na Adana as a father, once ya Kofi se pesa wo behunu no sa kwan ne so biem obeba wa besua de na de besa no ba be man da mo no baba na nkoda unya ne kasa kire bi sa eyo Kofi ma me ka kire ata no ona ye mba me ka kire se firi nde ko me hu se woni Kofi san da kete so ba ko so a me mpene o
Okay. Yamra obey Kofi ne papa nso nie. Omame wa ha kasa. Enti Yamra Kofi papa so. Bema na memo ha. Ya na madam. Bako de. Wodi no. Ya wusu. Ya de beto wanim sa wo ba Kofi. Wakwa akwafa na danfo mu akra sam ye family friend. Na wa ba be fa die ne si ye bra. Ye de nyinsan no ebeto abusua manim. Madam mom da was say wants to be some question. And he said, na me wo efi. Ana me hu say papa ni okun e ba me ho. Papa ni na yere. E ba me ho say sanity de a Kofi akofa ni ba ene ne nyem. Akoma FM. Nyem na am say okay. Yo sanity de a onko no Kofi ba me busa no. And Kofi ba no ana me busa no ana o se nya onua. Nya onua. Am Kofi on sanity de a mo me enko papa no ne ko yewa no. Ana me so nsa ana me fa nipa ba ko nua na kunta ba ko ka o ma kunta bi wo ana me fa ka ho ana nya ye ko ho ye ko ne ka sa asem no ye ka asem no am se Kofi sa no ma we no ana ya kan kure wo se no ma no ma we na ya e ma eduabo no e ba ana ma we ni san ye ni sa u twa kontompo ka wonyi sem na asefo mia ka se mia obi anu abechiwa na se obi abe bibia eti ka se mia Akoma FM e bia sensi ana me ka sa asem na me kire no me kan wi ese pe no ana me ka madam okay wo dia message na eko message na maba ana me koye no am ko bisa Kofi kan kure ne wo mu no na me hwe ho asem nkan me serew kan kure ne wo mu no ana da asem bia me ka bia wonyi mini ana na sefo ana me so okay sana chede dia akoso ya because oba wonyem no enu mu no okru enti enfa chiri ne enko ene enfa chiri ne ba o ma me ho oni papa ho am so okay sana chede dia me ba no wonu nanyem enti media masom enti bibia bebe bia no mu mebusa me abra o ba akoma enye ono anu wukoso mu na bebe na maka asa mu buru hu nua no sad tam na wode koye no yede no kofi ho no ko bisa ye no ene yede no koye ese sana tiede dia me ka chen se ne meduabo bem no se ne meduabo bem me ka che Kofi me ba no me ka che no se ne meduabo bem no kan ko ne wo mu no se se diska discussion se mu a obetimi aka no kore sa wo mu me pe kontompo so ne na nyem aka no kore no okay na me ka sa asem na me che no enti a che na me ni oba no dwura am se kosia ni sande de oba onim na onu oku enti yenko no ho odi enfa ono yenko ko tu nenim Akoma FM ese bia kwan bia so e be fa ya be hwa kwara bia e be hwa no e be hwa no ene ya de ko ne ko tu nenim ene ya kan enti wo ho no na wo mami me be ka sama che wo wie no ana na adube yi bia kwara no ko nyinse wa kwa wo no ana wo ko wo no ana wo be ka chem se sisi akwara na wo me bo na yen hwa de mo beyi na nyem so ono na ni akra ne ataate Kofi na ne netie eno ono se nyinsan we die minyi di sa ya media adan na mo misa no se die nti akra no woni na dada na woni na dada nti no se Akoma FM ye busa no no se nyinsan ye ne dia no ono ye ya se de na mo kwaje we so na ka mai so na ka se akwara no okoto no mienu wo empa no so enti na ma me di makoma ekọ no so wasi wakoto mienu e wo mpa no so ebetumi amba na sa si wakoto wo mienu mpa so de so nipa wade yira ese nipa no beto dem se bia de na yira so achi nipa kronfo wachi kronfo enti bo kwaji ya no mo ka che ko mo ba Kofi se wo po wako wo no nko de nyinsa no ye de enti mo kwaje ana mo fa na chi na kwaje me ka che am de me kwaje to so mame me ka che se nyinsa no me kwaje so ask you eti ehona me ka sa se me enti ehona dua no omoboya na David amodua se won de mi hunhura no ya se do be ka no kre ne wo mu no so won de ne hunhura na me hunhura no eti ya ka sa se me wie se pe no ana o maami na ka kra se akwara no wo fie o nko ba bia akwara no hon wa no maami wadi ka be ka chem se Kofi aba ho wa ka chem se Kofi aba ho edi aba oni mata mo hu no ekwan bi so wono abetite mfichi on mo anu afra mata na mata doko ana wo kan sa asem we jichire mi am na sa asem ya kan asem we mena wi aden da Kofi no wotete sa ene won Kofi o straight here na o kwose wi ko pan kronfo ana na sefo na o ka sa ansem be eti me ka sa asem ni me ka sa asem ni ewie se pe no ana wo ko fa ni nipa bi ni bra bi bae ana ono ye keka
says can be matter and was scam asem as a siano uniska e wo no mo and he says say na atono na mo ji nyinsa ni tu mo no na mo hwe se Kofi e be hwe ata ne nyinsa ni mu nyinsa no wo se ya gini tu mo no mo koji tu mo no na Kofi hwe no na Kofi no no o hwe ni sumase o hwe ni sumase yes so o ti Kofi o mi enu ha enti wo de na me nko mo so enti no o hwe ni sumase enti wa na wo ma mi wo kra mi fi Akoma FM na ka chem se akwara na wo am so o dia na so o be ma am so de wa 87.9 na sia no e ka se ne bae am busa wo e ka se ne bae na so mi mna fie am so okay ade chia no papa na mi si ho na me ba me busa se e ka se ne bae wonti mi anka anche me ese bia si ade chi biem ana me sa e ba no ana me hia wo anse mami e kan ntina mami ba no okay e kan ntina mami ba no se ma so am no makode de mitimi yayi eti yehu papa no yehu papa no na che ka bia wo bia am se mami nti wa ko boka no so boka 5 million wo boka be 2 million na se bo nti untimi nka ese bia yehu papa Akoma ka sa so chem na am se menti ase enti later no ade chi biem na me ko mafu no ana mu so wo mu fu mo enti na ska na shembotum ne 2 million azuma mi ane sanete dia Jesus ka 2 million no we never ya dance e say this ano na som bia wa busami na metua am ka sa cheba me na ma me onu okunmienu na wo am diskan ma emienu na me twem koye enti bi koye no se mam papa so yare mi papa yare serious no da komfa no chi na di emergency sin so enti ho no na me ko hwem papa enti me nya no amu de emergency sin no so enti me nya no e ma no wi owu ye no am da ko Akoma FM emergency na de amu de sin no so you know ohome na asa no ohome a na ntimi ma papa ntini sim so sa okay e ka me boy no yasem ketua so tinu ni emergency no mi se emergency oh eti e sa na no am ka cho se papa kra ma nya no wawu enti me serew okay enti wo de meba fi okay eti wo de bibia hia obi a wo de bra me ka kire mi eti wo hono ma hu adede wo wan ka bibia anche mi biem okay ane na asefo ntimi ya ye no wie sensen no na me hu se mama afere ma ya ye na wi enti ya bra enti me ka sa se che mama ana ma me se chenchira no me mehu okunu ana so okay wo se me mehu ma na kura abusia no me mehu okunu dia o yo ba won tumi nye nyo ana me se na sa tira meba enti me ka sa se mu ye se pe no ana me ne be ma no me ne oba no e kan ye sa se mu ye na me sori ye na tito ana me koye se pe no me wa se me ko Akra ya de fra wo ha no okay me da say enti me patcho enkura no emienu metrance Kofi ene ata Kofi ni ata Facebook live Akoma 87.9 FM ye mami ene de complain ba ye ono na de asam ne ba ye case Akoma FM ata mame ene de ba ye enti ne ma ne di nkan ekasa ye no ata mame ne papa akasa ata papa akasa na Facebook Kofi ono so papa akasa o mame wa ha enti o mame so edibi ebeso so 3p garlic mixture 100% garlic extract ya work natural wadi aba garlic enafe wo han yakabom garlic enafe anin yakabom en ye de 3p garlic mixture ebisi immune system just wonu mu awanya ne by heart high blood pressure me so wada wodi 3p wo ko ficha wote ya 3p wo sugar level high 3p why ka se do pesa wo twe kama 3p and you ya die strokes say wona mana wotwe wonan ase 3p wodwo so anu aya ase wo ya ana wafu ana ye say kapu me say wada srade de wonya 3p garlic mixture amanse ya giatumadro no natural no ne bedi ho dance ya kire me bre gi ahoman na frɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 wo frɛ no a wo se Maa Akos se 3p ya kama enu nti beto binom na ye media dance ya nkire no Daniel ba misie ba kwole na ka Akoma FM Angelos Piwak na sisia ene no eni enkomo Kofi mami eti sen kasakasi o na we be ma mu ai wa so ahwe wa wo ye say ye fra wo say oba no be fra wo say oba no be fra wo say wo fra papa say
Da. Onti wo ba be fro say. Da. Enti we no say wo fro papa da. Na wo ba fro da. E say wo no papa nyina mo ye da. Enu nti enu ano no. Ti kasa be mem. Ata. Akoma Eti say. Na me adu. Say wo so wo ba no be fro say. Ma. Wo so fro ma me say. Ma. Say the open. Now go school na anyim ya hu. Me pa cha. Na wedding fear say. No 16 na na me kwa 17. Who 16 kwa 17. Ena moba no enya say. Me pa cha 9 months. Na boso men kono. Ena Kofi who fear say. 90 years. 19 years. Okay. 19. Okay, Kofi mon kasa kasi o mesre mo. Kasa kase ni enti asem no. Mame fa efri wo so. Wo se age. Me pa cho enu wo fa na fere wo mo amoti ya no. Me fere bia. Na ne age ye. Hwe. Why mame? You are mother. Edi ne se ye kire ye kwani a wo fa so oni Kofi. Ehia ye be ehin na mokọ ye te said your mama can answer no ye tell ya so ne tie wa asem no nyina entiata over to you Kofi ebane akora no Me pa cha. kire yen bra wo de se wo pe ne wo tie ase e bia no ne koda ye wo de nyem ye kire yen ye tie o Me pa cha mra ko fi se me pe na ye fie ho no. Na o se me pe so pe. Na me ka cha ni se yo. Enti emra start se me ne Kofi da me ne Akoma FM. Me ne na e wo ye fie ho no. Me ne koda wo mu fie ho no. Enti se kana me sa ne Kofi da me ne da ye fie ho no. debi eja otinaka enka wo konto on se de mesi aye no sa pepepe na me pesa we na ka asem ne ma obi a wo tie bia nti asem ne yie na akora no asem da ne ho enti yenko Enti emra me ne Kofi enyin se yemu no. Me ko ga che Kofi se Kofi me no onyimo. Na o se a woni me nyim se na me se enyin se me no onyim. Na o se na wo nim se enyin se. A me se enyin se me fi se me mensi se mba e de enyin se me no onyim. Akoma FM. Ebetimi ata edre na e de check ni bi ama me a check ahwe. A me so betimi ata aba. Timi he ma wan edre na mba am ga che se me no. No se se enyin se ni enyin gu e. A me se me kwaya beva se ye gu minimum ti se wo ta edre ne ba me de be ye. Eti bi wo ma wa ta to bi sa me se me yi. A me ka che ne sai. Ba na me nyi enyin se no. No bi sa me se me yi na me ka che ne sai. Eti e wo ma na me obi sa se wayi ana wo beyi obi sa me se me yi nyi se ana me se ai ba na obi sa na me nyi na me ka che ne sai me yi nti e cho se bi e chire na me hu na me se Kofi nyi se ni me nyi ye o honum Akoma na che na ka we nchire me emra so ka na me ka che sai me no kra mama mabo ye so ma me bi sa me ama ma ka che ne se me ne e me nyimba wa bi sa ma ka ni pa kra de an chire so ma me ba ka che me so be fie ti ye so ma me be e cho me bi sa me no na ne ma me ne papa mo no no be bi sa se esi a ata ne hwan ye na nyim ana me si me ne Kofi e na nyim so on bi sa se me ne Kofi on bi sa se me ne Kofi na nyim no ma me ene papa ma ye Kofi mu fi o nti ya ko ye na Kofi ni ho no mba na o ma me ne o papa ho no yese kasa kraka ho mente no ma me ne o papa ho no ene e bi sa o ana mo se Kofi no nti o mo ba o mbe bi sa no ho de o ma me mo aka ne nyina eye den na duabo asem dua no ama but eye den na duabo asem bi ba mu ho ba bi ya won so ka sa wo bobba bi na wo nsuso obo wa boni bi wo nsuso fa bi piece ya ne ba no Kofi ka se enye onu e che na e de nyin se ne koma no ka che se nyin se no papa ka se sa de o modua na me so modua na me so me piece o modua se nyin se ne nya ne dia nti obo a me so me de bi piece okay so aso eti efi wo na mo sorry so mo ko no mbesen aba e chi o mo ko bi se ne ye no mbesen aba ti o mo ko ya ne hwe ni mo bi a ma fi ho no bi okay enti wo se Kofi se wo pa na wo ka kire ne se yo mate me pa cho me ga che ne se on ko me dwen hu ti na de chi obe na me si yo mate and ya Ghana ladies omo eya wo jitum ho a mo beka se me man beka se mo ye cheap into se me kwadwe ne ho aba ti wo kwadwe ne ho no
wodwene ho san ma yen hunu eye Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma meba Akoma 87.9 FM bomodia na bra so sesi a like page no comment na share YouTube eye Akoma 879 FM bra Facebook sesi a Onua TV edem na Kings TV Papa B TV Osekrom TV Star TV and also edem eti ya no mame emre na ɛdeɛ na wokɔda ayɛ no ɛdeɛ adwene na wokɔdwene yɛ a afei wobɛhunu sɛ okay ɛyɛ ma menkɔte aseɛ ma ne pɛseɛ no obi ba cha na enem eniema bi wɔ hɔ a na mehia ban na maame ɔfa maame ɛneɛma bɛn na ebi te sɛ mi ankasa na metɔ me pad metɔ me panty metɔ matare nti na me bisa me maame ɔfa maame wotɔ wotade hyɛ edwe hu ɛna me ka Akoma na Kofi 87.9. wo so wɔ 19 years wokɔ school Pachuba we what school wo wie JHS anase SHS JHS. okay enti ayi ya kasa ata ɛdeɛ na wo hu yɛ wɔ Kofi hu a wo hu sɛ deɛ ne wo maame ntumi nyɛ ma wo no Kofi ebetumi ayɛ ma wo a wote aseɛ ma no emre sa ni mi no na me nua mo bi wɔ hɔ mo kwaji adwuma na ɔmo ayɛ nti dɛ maame te aseɛ ma na ɔmo kwaji ɛde adwuma na ɔmo kwaji yɛ bi wɔ hɔ a mesi yɛ no ma akɔ akɔyɛ enti no ɔta akyɛ wo ska na ebi a wo hia ska wɔta ma wo bi enti na hu sɛ abrantie kura deɛ wɔn se mepɛ mpo no ɔma me ska enti wɔse mepɛ na mete ase a ɔbɛma me dodo no wɔkyɛ wo ska me pa atwan no ɔkyɛ wo sɛn ebi wɔ 20 cedi 50 cedi na ɔde ama me 20 series 50 series de bia na ebi wɔ hɔ a ebi wɔ hɔ a enti sɛ ska na ɔde ma wo a wo ma me hu ne sɛ Kofi akyɛ me ska me pa atwa de wo ma obra hu sɛ Kofi akyɛ me ska me pa atwa de enti no ɔde sɛ sika ne ma no na wa hu ne sɛ ne nsɛm go bi nti nka benya enko nso opɛ nti na wo twɛn so ɔbɛsɛ opɛ na wate aseɛ meboa sister wo ya maami o mani siesie abre na meti akonya ne so no me pa atwan oh enti before muntie ni yo before ko ya kan se Kofi bɛsɛ opɛ no na wa wonya no anka wo pɛ me pa atwan oh adan wan kɔ forward yan kɔ sene pɛ sɛ wo pɛ na sɛ wo wan kɔ na ka ge afoforo bɛ hyɛ hɔ a afei na nka wo hu ge na akɔhwɛ na ne akyi me pa atwa de bi adan wan kɔ so kan bɛ hyɛ hɔ a na wafa sɛ ge ne bɛ hyɛ hɔ a na wafa me pa nka yɛ mu nhyɛ nka nya ɔya de bi na sɛ wo se nka pɛ ndada wo se wo pɛ wo ma wo sika kakra nti ɔhwɛ ma nti nka pɛ wo ne no ɛda toa so mprɛsɛn ansa na nyinsɛn ne ba ne kasa da sɛ ɔte aseɛ sucks wo ne dai odi wo mprɛsɛn ansa nyinsɛn ba me pa atwa na Akoma ɛdɔso 87.9. enti wo ntimi nkae me pa atwa de bi ɛboro 10 ai ya na 10 no wo ne kɔda henefa ne henefa henefa na wo so sisi hwɛ n'anim wo ne na amrotan Kofi mani abre Ose wo ne na wanti o wo ne na amrotan Davi. na wo ne da dodo asan Menchake die. won chake de empresa na ade ne kɔ wo fie wo fie ho empresa na obɛda wo fie ne ndae Ono na otai kuko dwabi ntinye debia na obamwo. enti empresa dodo asan obɛda wo dam wo dodo asan wo wie school Abro 5 die. Abro 5 ɛyɛ wo ankasa dam ho Abro 5 good ɛna wɔno nso dam ho nso Ono so demo. Baako wo dam ho yɛ baako me pa atwan oh enti ada wo papa ɛba yɛ no na mo da wi ana fe na na mo bɛda sada na ɔbɛn ne de me ne na anda 2 times no nyina me pa atwan okay nti wo ne na sa bre no Akoma 87.9 makoma mu nsɛm dwumadie no ɛno na yeguso ya yɛde ɛma wɔ no ɛno nti bɔmɔdia na bra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM one ne da no woko school adentina wan kan che Kofi sɛ ɔnhyɛ condom me pa atwan me na minimu sa ade no na wonim condom me pa atwan na ada na wo yɛ virgin na wo ne obi me pa anada atwan oboa me pa atwan na me ne obi anada ɛna first day Kofi ne wo bɛda ehu bi amam suro bi amam first day no ɔne me dan de na me suro but wo je me pa atwan nti sɛ na wo feel how because your first day we are virgin and one ma bema and show ma me anim
Kofi fani ye bia ni ho nhwa ma me anim hweme de o ma me yo no wayo bi nti nkwahwe nanim no wanyini enti una ye virgin na fa be mada enti Kofi no da Kofi me misa woni ne da no ye virgin no ye virgin ndena minimo mo wi ase nya da kura wo medena minimo okay so ni ma woni ne da de na hu ye menene da woni ne da wi de na hu ye ma hu she ma hu she wa hu she but mete say kasa mete say so no ba virgin da moja beba aha sana mete okay timi buza nse moja ba no si debi o se moja ama na wonso moja ama wo wa hu moja bia hwiama hwiama no wasu gedempen hwiama na wasi wa gedempen atana kanokore enye maame ne papa wa ni ntina asa wo no wasu wa gedempen me ba cho da bi me ne de moja ba no no kura so wa hu no ene na bagu hene inside e ba ko onu ko ka che me se me ko fia me ko dware na moja aye me oh enti a free one first day na eye yin the free one kono na afa wani abeje ho mebo a be ba shine no wani age ho se na asi hu no a emu mpanimfo we mu pie ya nka be me depa se na asi hu no a na wani age ho sister mani abri on hwehwe na asi hwehwe nchen se wo mu ase ni nto wo mu fere kra me mebisa dabi ya fere mo fere eni amadodo ase na wafa me apart from ya de wetu ncha amadodo ase ana we ka ho sai oka ho 3 waka ho 3 enti wo fa ma mutie waka ho 3 enti wo fa wo first one no first girlfriend na wedding fee say na mo 16 wo fa first girlfriend na was 16 na wo school ana say na wo school no so you student ana but no go school e okay ababa we si no ye virgin one ne da no na wo kire ne say de wanya na pagya wo nan pu wo to ehwewiem wo na pagya dabi wono ana ye na de sister obi aye virgin say da na hunu yo be ba cha de mi ana me ka che me se me da ho no na me da ho no ansa na oba be na won na raw dross e raw brazier ma wo be ba shy wo na raw ye obwa nyonda waso na raw ne dress raw ne brazier dabi bra na mroy wo na raw ye wa na raw wa be ba cha na raw ma ono na raw enya me na me raw Kofi wa na raw dabi wa na raw dabi Kofi wa na raw dabi na oba ne ti waso na raw is nyo na raw yem na mroy nyo na raw afise me fe na no ono so ne ho ba nti ono na raw no oh nti mo cheme first day no so dey must e say we ko fa ko nti yanko me dey nti hwe sister me dey abidi aba ba wani eni bi brabre na me disi akonya we iso no o jije me aha wo fari ade anko nti ya hwe how did you start mo start say ano fear to aso na fa ko fa to aso e ko na mintie ano fear na start na fina no se no ho aba am se sade an ho aba de ono anro no ho ne nda sana me ka kire no to ono na ewro yem me nyawo wo fefe na no keke o se no ho aba win ma ho ba me ba cha de bi mra wa ya ne me ka che de se ade akofi be nyi se de mo so se manyim ana ase de bi ma wa memeye entinyi se bi amanyi se ba mo kra na wa be ye o be ya ma nyi se ne be ko nti ono ana ma me da no ro me ho ntare nya na ofefe ma na asa na o me mia me no fu no ne ma da no ofefe wa no me mia no fu no ka che ne se ho aba me ba cha de bi sa me num kra na me suro na usuro nti ofefe wa no me mia no fu ne ho ama me ba cha na wanya atenka bia wo widie mu atenka no na be force wo ama wa ma ba ma na kwa ma na ro ho ne wada nti no wanya any feelings bia me ba cha de sa me no for so me so no anka de abere no ma hu se no ho aba so no na be kan o kire me na ma hu se no ho aba ansa na me ne da anwa ansa na wone ne da na waka chem se wo fa girls be say miensa nti wo the girls ne toto ata ho a how esa na tie why na enima adwuma ne super wa mo na enima adwuma ne super
wo de omo ma fa no to ata ho Akoma 87.9. Meet your coffee. Akoma Yeah, ni madwuma no. 87. Oh, we be madwuma no so no. Wo mu nyina ni madwuma no so. Plus ata. Akoma FM. Enti not hanya bi the first day want to me yesterday bia. Emre kwa animu no ba ko mienu miense na yenu mensi enso nwatwe ankro edu. Was starting year with stars. Eno edi. Papa. Edai. Was starting year with stars. Ah, ne mama, no dia to so. Dear style. Yes, style. Akoma Hey. 87.9. Nani na wudi mi din. David. Wudi mi din. Ya no ya no ni je mo pastor be no. Opejane nine. Oh, and say wudi magro na ni so. Say me catch you so nya virgin. Opeja na hwewem. Eno no obutu na say no da wa na opeja de na. Oh, no da no opejane nine. No da o say no opeja na ni hwewem mu say. Eno na kama pa. Watch them be kwa koye. Sister. Make will be also as Maa Akos ya. Ai, me kwa koye bi nkra na kire me. Mre wafo no ya yehunu ne ma ni so. Yehunu ne ma ni so. Facebook live Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM. Mama misa ata ebre a wo so wo pa ma wate ase no. Na wonnim sunsuan so a eba e wo sade ne ntem. Maybe I na minim say me almost say one be na da obenyin say eno na minim say ensusu so na minim ewo Sa mantini ye say one be ma da obenyin say eno na minim e wo say ensusu enti wonnim sa na wani so je ho say ubeko school awie be ba sha na wani je ho so ubeko school aba be ye de en daache aga be say me ko school be nurse na person ye nurse na sabra no wa wonim se woni be ma ni hia obanyem na wontumi nya wo nurse no adan na wantu wo hofo o ma me ma waduane di menya o ma me beba me yabisa no wo se pad onto en wonto atade ma me nim so ma me no papa pese wo do wakodom wakoso akuba en na mabontene so dia mebisa no o wo ha sei enti na wonim se nyinsem betumi aba ama wani so ade hunu so obeye nurse no abo di enti na wo course a na wo ye me ba jo ka che me se me nyinsem obeyi egu eni tira ma me course yes ano oh enti na wo so wo pe wonyimu a na wa ye ready so obeyi ato agu me ba cho de bi se ma me won mo bi se na maka se wa benyinsem na abeyi egu no bewu eti me nyinsem na me nyinsem no ka se me nyi no de dro ni nya mamba ma anya me nim se me ya mewu nti ma anya dro book na ededa monchen no ni amosimu di sua de no na mu di bri eniso ana me ba cho de bi sa mre book ni de na ya de na yesi ade nti na wonu ya boy ne nka ho mamu miensa mu sua na mu mienu pe na mu kokko she hokko da mpa so de bugu monchen se mu sua de nyesa abra nim na o se wo pe me ba cho de bi sa breben ero ase me pe na ya wia na ya wia na mu ko wo free school aba na se na wo fie na me free school aba okay sister be very serious mama nemre okay enti kofi mama mra wo so edi enti na oyade nyinsan ne beto wanim wona nada mebo a Ane. empre bebre wo kra wo de wo se 5 na wonim enna dodo a ema oba nyinsan David. wonim Minim. wonim ti oba ba nyinsan ya ususu se woni ne da mpresan ya na oba nyinsan Bibli. Na ne da obenyinsen. o say Bibli na ne da obenyinsen. enti woni oba na ba akoma ne nyinsan David. sa na wo adwene no ye wo But me hu be actually say oh boy for bi wo. Nti ma me ne ya ka say the like metete no. Ti me madam fu bi. Nti actually me ne nkasa biem. Ana ono a the twi bike wa bontin. Na madam fu bi ka na ajo. Me hu say one be ma bi ko jana kwan. Na nti down so na me say we dem kan ye no one be ma bi ko jan kwan ti da no so ho kan ye na asem wo one be ma na ko na mujina ko na ti da be ma so nti one ma yi me hu adi ama na ayede ahume se me ba o ti one am ka say body yan ko na we dem ni na agent do be bia enfam ti satam no okudwaben otimi ba o ma me so otimi ba 3 2 mu so abla kwa o ma mu sadan na na me ne ye de
enkasa nti no ntimi ma Akoma te ma me susu se 87.9. o boy foforo nti na ma nyi se bai na me ka se enyamia no okay ebra we no wadanfo no ko hu no na anadwo na abɔ bɛsɛ na abo 9 na abɔ 9 wo ka che wadanfo no se wo ne nagyai broken heart ana yaw na ma wo ka ho se wo ne nagyai ana se ne mo agya ankasa sata metiachi se o mplanti na me hwe se o mplan na oni mplan nti nke se me ka se yakwoti te boy na o me yanko nti sale am me ka che se o dem ni na agent yentwi bike nti yetwi bike na chiri na mko hu no o mo am fie side wo but o mu ni fi na mko hu na wo wo bi sa chire wo bi sa no se me wo de pem no se me hu wo ne boy bi e wa ha sei wo bi sa me bi sa no ana o se ade na ma yi me hu adi na msi ka me yi me hu adi a ka o be ye bia ma hu nti sale ma yi me hu adi an chire no sabre no na odi abeto wanim so onyima na onya mfa meto wanim sabre no onya mfa meto manim ono no mfa meto manim kro ni nwa be ma bi ana be ka kire me se fostinyim nti ma me kro me yi di na me hwe no nti me hwe so a wa me ka hwe an kire me wala me so me ka se bia na nya me nti o de ma me yedi nti a kire osuma ni nwa be ma no anajo blibi ama be frɛ me se me mbra meti asem Akoma ana me se me nko na 87.9. anajo blibi se de me ko ti asem ayede nti mo wa na o se ma mba no abeba nti me ko ti me ko na bubusa na o se nkro wan kan je me so onye wo so yale na me so akọ doctor na o se wakọ na o se ni ti na ye ne ya na me so nya ska wa na o se boy ne kro ma no 1 million so on fan ko hospital na me se boy be ano wa mo boy including o se boy ne man 1 million so fan ko hospital nti wa mo boy ni di wala me ye de me twa so pese be ka sabi ana me twa so na me kofi ti flu na me ne nkasa bi nti na ma me ka se nyi se na yemi an okay ata Madam. boy ben na anadwo no na woni no ejina wa udi utito no so no Para ba cha na jina me no obi enjina ho. sister kanokre Me ba cha na jina me no obi enjina ho. woni ye ka se kofi ho no na woni boy fufuro bi abiem Me ba cha da bi. ata ebobobo I'm telling you eboboba enokre no ba bi ehye bia wo be yi apie adano anadwo 9:00 no ben na woni ni jina ho Adam na me ne be me bi enjina. adano anadwo 9 se mi bise wasam to aso me nsa sister na me na isi bi so tina mi bisa no adano anadwo ata Madam. 9 no ben na woni ni jina ho no Me ba cha na me ne be me bi enjina. okay ben na wo ka kire Kofi sa oma wo 100 Ghana no Madam me ka che se be me bi ama me 100 Ghana. enti die enti na wosusu se Kofi beka asem wei e de ato so Madam me na Kofi me ne no honom no. Na me bisa se me ne no onim se me wo be me bi honom me ne nkwa na na honom. Ba chire na me ti Kofi frɛ me ka che ni se wate so mo si me wo boy. A me si de bi fa ko ka bi me ni boy bia. No si me ni boy de awate yo bi we na man fa boy bia wo na chi na me fa boy wo na chi na asem ba. On de enya ne dia. Eti chire na Kofi ni be no si na danfo bi se wo pɛ me. Kofi ben Kofi ye obe no si na danfo bi se wo pɛ me. I'm saying that for be. Akoma I don't catch 87.9. Epemia, mentia say man. Safe is saying saying ba na met media sheni bakra. Na mgacha ne say maybe fa boy bia na nyen saying ba media ko sheni bakra no. Nti obeka asase na metiminya. To bi sa me say ada asem na obeka ni mentia say man bakra. Na mgacha ne say de bi. Ti boy ne be me catch ne say me mpe no. Yanko. Akoma FM. Hey, baby akwakosie no. Baby akosie no nti Kofi be ka kire wo se wono na danfo so opel enti tiase ma na danfo no enti wonu di kakra na danfo na di kakra enti nyin se ba na mo di akwahye na danfo no me ba try nyin sana Kofi kae me ba try wa me ba 21st clinic yesiatika expert adawro ma wusisi na yawo ya moto aseji wi mu gira wanyina tenase asemo da ho boyi mese wada kwa 21st clinic na Dr. Fonshaw ya quadruple wesiatika yade ne semo na yade nkaye no kra de ye ntoso eye koko ekra maye
yi siatica de kra yasa na yade nka ye emfidie kese we yakache 21st clinic tutumri kama na matona bra 21st canteen 7 pepepe na bono aye ready en kind do me makata vidu dan mo kwase overseas what afa radio so nyane tachima go so sahwi bomodi na fre 21st clinic sesia was 0540311311 0540311311 ayiko seasoning powder ye the beef seasoning powder ba Mr. Weda bomodi na first time na ntwerem dwanam ne aponche na no ebeye hwam tesa ukofa yanum de ye bia ahwa na ye nyan jollof seasoning powder no so de odugu jollof ni mu a wo se ye de kora keke na stew seasoning powder de wodugu stew ni mu aduane jese aduane bia benya bia timi didi wahwa stew no ba ye da mo ahwa de fufuo bebo stew no wadi ewu benya bi odwane supermarket bia mo fra yan was 0244 160750 0244 160750 na achemfo ba so onie ba clinic nyare wanyina kwa na kache na odwane ne titi wanya ka kwanhia mo abubu agu form anase stroke ene de wato form wabubu kodwo to ya wuntumi nsore nante akase sese ye be ma hwi no atremu ni atwiwo achemfo ba se e ma re ho bomode na bra na wo ba yade nka yenso na wo bi o wa yade foforo bi adi wachi enti e ma wo nante a na achemfo ba sa yade no ambo nipa kro no enti mu kwa na dance di adoso ya okumasi atonso agogo hospital ni nchewa tema come to 16 la shibi ya Bemba West Club friend 0244 083 482 0244 083 482 cafe for talala bema una ne low spam count no bi wo de boss wa 1 minute 2 minutes bema dwenso nkuruma anapokrasa wo bema no entumi nyina so yie ehi sese akaketu wa bi na wo 20 hours no anim ho anapo unsu fita bi wo bema na no Mr. Wada wo ye bema cafe capsules wo benum bi na oban carbon wo ho white wo ho ensuo wa koso yakumanu mu ntumi anweda ekuro na afenso no rashes egu akoso yakumamu wo ko fitina yawo and afe woni bema so da asem wonte de daniel ba kwale na ke ba pedance meta e bo boase owusko bi nkoko na bomodia na fra Harriet was 0243 105904 0243 105904 na Harry ani woni nkomo meka maybe no more problem a won kuro ni won da won nte de no makai me ata 15 years to 16 wo say na wo hunu be ma die virgin me ba chan woni kofi ehia ye e wo namu no mo yes sex no wo ho esane wo ho bai Akoma 87.9 me ba chan da bi wanya eno an se mo da na sa ono da ye no so wanya bibia na me ti ya o if men ka first day no to aso ko na akopem se wodi nyinsen ye no ya wo nko a na wote ye kopem se wodi nyinsen me pa cho da bi bribe na ate ya ebra me ti ya ye mre no ne me da mu eto ato aso be ye 5 days ni mu no na me ti ya na firu e ko ne de man ti ya obi dakro bia e bia da mo be hia no ye one special na moko anase bia mutumi da mo ye sex wi ana afa mo agema ho me kakra no masa be yobiem me ba cho da bi menti ase da bi ne sen ya no ya ne passion wi ana obi akọ mo ye passion wi se ya nko ana na wote dia ene di enti ena na wo koso ene ne da se wuni ma dia ya friend se me ho esa na me ho aba wuni mu dia edi enti na akoso ne da so oba no abe frame nti okona me ka se me nya no a force me mame enti ni nyina no a force na so kro obe frame eturos mami nya ba ko bi no abe frame enti wo ho amada emra me na me ka se emra me ho ba ye no ebie na 5 mu na mete ya na firu e ko ne de me ho bae nti no de na abaye wo de me ba chan Kofi adan na mo ne ne da no wonim so ko school obenyinsan nso so wonyinsan ya wusuro mu beyi agu adan na wa ma ho bae wanyi su kondo magase beyi agu na o ka se mo yo den mo kwala mi se nyinsan ba but ono ana ka che me se ono nwa ba ko bi nwa ba bi wo ala o ka se ono de wa yi bi agu danti e kan se oba me yi ayi anu na agu na me ka che se sadia miniska
ɛno na yɛayi agu no yo meba na woka sɛ wone ne da nyina na wonim sɛ nyinsɛn bɛba yasa wo daabi wote yasa wo wɔhwɛ mu madwoa no yɛyi ɛyi nti wotumi nyim ɔbaa ma no yɛyie Ane. nti deɛ nti na wosusu sɛ na menim sɛ nyinsɛn bɛba wosi na wone ne da na wonim sɛ nyinsɛn bɛba deɛ nti na wodwene saa deɛ nti na medwene saa deɛ nti na adwene sɛ mene ne bɛda but menim sɛ nyinsɛn bɛba wonim sɛ na na de nyinsɛn ba wonim wotu firim wone ne ba no sɛ wo ho ba wotu firim ane ane ne sɛ mmate akyire sɛ wo ne ɔbaa da na sɛ wo ho ba na wotu firim a wɔnyem nti saa na na meyɛ ne nyinaa nti wo ho amma ngu ne mu da daabi ne nyinaa wotu firim ɛnyɛ ho ane na otu firim ampa Mebacho Debbie. wotu a wo hunu ane na so boa ampa ti ne nyinaa wotu firim ane ti kokura nso mu enti fo ye twe ho aba ye twe ho aba na ba bi asem no keka koro no de ano ade what say yese wo no oba da na atu firim a nyi nsan ma enti wotu firim da bia ya beba ba hwe se tu firim a ene ma me kan fo eye ns herbal industry one ns ointment emma stretch marks ebeko pimples razor bumps me ye be ma woyi na bodwe sa na nsawansan aba beguo anase apropro ena ye wonantam chicken pox wonam ani yade bia wonam ani nsansa wonam ani yade bia nipa kokko tuntuma eha wo pampam ena pa eye dandruff efre no eho a anase wanim ena emuamoa oba wode po a wode fasa wa na de ahye woni nyina ebeko na enti obie nya ns ointment awake natural capsules nso de eyema bema ena fe oba ebiti immune system no bema waye mrempemu oba okofikira wote yaw wanum wato a wontumi ne die wate nka tekoro wonya awake natural capsules say awake no any ns ointment ni ye che no word na se esan se okunu de kwasa yire de kwasa moto mu kankan wona mu kankan na ni nyina afri ho enkran o kan she drug link so ka ba repel ventures tinata de ba base left mass ni sif mass rejoice wo benya bi ho sanso na kofo aduan kwa gapson delay dry right and afa bi no pharmacy enkoko wusko bi na afa hillside and a bb pharmacy kumase daniel ba mr ba kolona ke ba me and afa Chris K ubenya bi bomodia na fra yera ernest no ma ernest ointment natural capsules I was 0245 079915 0245 079915 na just say one mama can be quick credit there shane so ema me say ene adwuma quick credit ato omu weso say ye bema obi bia wokura Ghana card bosia na wodi akwa ye adwuma de mentra nka say ena me ni adwuma ye na me ni adwuma ye enu nti kwan wodo Ghana card pe na be kwa quick credit wo na akwa ye bosia de akwa ye adwuma betua enu nti mfa goro medamase for 0302 200390 0302 200390 and 0596 92 0833 na bibia enye kama emfa emao TCL Electronics say wo per workless television air conditioners washing machines fridges ni freezers here we be call TCL Electronics frame was 0546 258047 0546 258047 na ene wamo ene komati for ye twa ye ho aba ye ba part 2 freeze dia na chese ye to aso ntisha ne so ma me say about 10 pm a onua tv be repeat program yi live de amayen na fe about 7 pm so a OICTV so repeat dia mayen wo multi tv ne so now mayembra ata wunyi san ya ye de kwoto kofi animu a waka say enye wono ano nyi san animu nyina no osande wusika Mebacho what dey Debbie. Okay. Why na hwe wonyi nsa ni mu nyina? Eno ye maame. Okay, kwapim sa wo ye. Mebacho. Why na yi wo free hospital ba fie? Maame. O maame. Mebacho. Okay. Enti ebreben na wo ma wo ba ne so. Edi ne kofi ho wa bra wonim se wonyi nsa ye.
enye ono ene hwe wo na maame na hwe wo Akoma FM. Bibacha se mre nim no na maame me wo ye nim no no ani mi nwa mo ya no mo tabo me pa ti na me so me ntia se se ya no mo ya dan no mo bu me no mo ya dan no mo bu me maame afemu ti me ba me pa che wo ebra wo kofa nyinsen ba ya wo school a wo kofa nyinsen ba ya wo maame bo eho de o ma mo me da ne se den na wa wo wie ya da bo me wo wie ya ni mu no na no mo bu me no mo bo so wa ya dan na bi wa me kra ma me se me kojo nsa osima kwa me kojo nsa na bi wa me kra se me kojo nsa toilet na me kwa ko bi honum na be ko sai ni obi a ho na mako ti me ba na o ma bu me o ma bro sen wo ma me ni wo nua ba ma no tugu so ni ya bro da bi ma me ti me bu me na de aba na me nua de last time obobo me a me se na me fa me ba de kra na me ti me amfa me sanfa no no ase de enti na obro wo no ase me kra ne se me ko toilet ma ko hye ma mantem wo ko toilet brebe na ba brebe me ba che bi wa me ko toilet na me ko ne nai ana me ko toilet so ma nche ana me san ba wo ko toilet na brebe na wo ba nine de watumi aka but one timi aka time a wo de ba ye ma me ne ba ya de me ba oba ya de na was me ka se omro but wo ya so de ne ba no obetimi abo one uko school o ma me ya adwuma ben Mama onye adwuma bia. Okay. O papa ye adwuma ben. Papa odoafu. Odoafu. Ene wo mu di hwe school. Unu anom ye sen. Bi nuanom ye 11. Football. What football wo mu fie o. Bi ba cha da bi. Wo mu ye 11 dodo sen ne ko school. Empanyifo ne do mo ye ba ya ka ye 4 na 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 ko school. Wo ma me nya adwuma nti wo papa de ku adwuma na ehwe wo mebo a. Bi ba cha. Ena akɔfa nyinsen baye ukɔ toilet 9 na wa babrebe Akoma FM ye maame we o metas no nkyere di ntia ɔkɔ toilet no a ɔbabrebe a wo hwe no mani abrepa ukɔ toilet brebe no wa babrebe ebi me kɔ na ya na maba 9:15 adan wo yam na wo yam atimu ana da bi obi ana me yam na hwie na yam hwie ti ebu a wo kɔ wia no asa atena wa nti wo yam no kan kororo no asa akɔhye wo no abetena toilet na no meboa mame wo kɔ toilet no a no oba brebe wo bo no bra wanim kakra obo no ma ye hunu die nti abo no ma krasa okoti efia onkoti efio na akɔfa ekire Akoma FM ento okɔhyem na sa oba na sa akɔla esu a ene ma ne kora nyame ni me fa nche no na ma atwe aba na magua no ende abo de me bo no enti so kra me se okoti efia obi ona akɔhyem a akwesu a data nkra na onuru sei na metete ansa na omra fie no enti ukonya na wasa wan abefa bebia akọ toilet na aba fie mata ukonya wase me ko tie fi te fi ba na akwa pem samra wo ba enti akola esu no enti wonu fukura enwusunso ngu no ogina wasa de na ahye mabufu na mabo no sister I put it to you and I challenge you enye toilet ena na wokro ehini fa na wokro madam na me nko ba bia na toilet na toilet na akoko hyem 15 minutes sister toilet no mo fa ka na ekro e ba cha de mo nanti free mu fie ho ko toilet no eye kwansini sen me ba cha de mitimi toilet ni a na eyi mu fie ni a toilet no wo hene fa fansa kire me around ha say me ye ni yakon wo nwuram na 15 minutes ansa na waba wonim so oba nso se wo na anche na se wo sign ne ba makoda nyinsan ba me ba cha okay ebra ayi nyinsan ye de kwoto kofie ni initially wan ya to mu a eche ni papa ebagitu mu no munyinsan na kofi no da me ba cha da bi from 1 month to 9 months kofi de oka no kore nti wo anka no kore kofi no no obetena ha mani gye hopa obeka no kore wom ya na 1 month to 9 months no kofi ni wa na bie mu da kopin so de wo yi me ba cha okay enti ehin fa na wokro me ba cha na me nko ba bia toilet na 15 to 20 minutes no na oye den ho me ba cha na me nya hwe wonya hwe enti bu anu abre na asa akra ni su anwu enti no wo ha me maame kakra no atena ba bi no adwodwo ho ansa wakofie me bu Akoma FM okay enti ebra wo fa akra yakọ won senom efie no na akra na nya bosome sen me nya bosome nwotwe
8 months. Before Okay. Wo ko kra wo mame. Before there. Ade ntina wan kra wo mame. Sister maybe so was many abre ha no many abre mensre. Ade ntina wan kra wo mame na wo fa akra boso me nwotwe. Na wo de no call won sene mo wa bra wonim se kofi kra no initially 1 year to mo wo waka. Senyin se no 1 month to 9 months wa hwaw. Wo mame ya na hwa kopem so wo ye. Ansa na wo mame hia kofi papa o ma ni 200 Ghana cedis. Enti won so wa mu ade. Ata me bi so asemani abre. Ata Madam. Wonu se wan fa buo ama wo mame. Before try. Wo koye no wo bae. Before there. Wonim kadodo a wo mame eboye ewo nyinsan ne ho ne wa wom. Before there. Wonim se eburu 2 million na kofi papa ede ma wo mame no. Before try. Eburu. But what fa akura no ede no akọ kofi papa ho ana wo mabusuafo wa bra wa mo mame amane ye ukọ e wo san bai Before there. ukọ tena ho wo mame anka cho se sabra fie Before there. onim so you ungrateful being un say why nyambrasem ata me no na edi nkomo me nya madam o se Maa Akos ata Maa Akos aha wo fa akora boso me nwotwe wunya aduane ni Before bi ana me nya aduane ni mame wonya aduane ni Ma ntro no twa. mame onya aduane ni Ma se ntro no twa. Akoma wonya aduane ni Ma. enka wunie wo baatan a wo fofora wunya aduane ni enka wunie ah sister many abrio wunya aduane ni ti wu ye nyina wa ni dida no ya na me didi wana na ma aduane di mame enti wo mame duru ba bia na wo si wunya aduane di no mo no aduane wo fie no obi ya ni di o papa no ni di no didi o mame no ni di no didi wo nuanom kan no mo ni di no mo didi enti o mu twa wugya sa wo nkwan de wa ya so enti e mo aduane ni ata mi bi so asamo sa na so ni di eduru ba bi na wo ni di ti mi bi sa so no mo didi ja wa na Akoma FM. no mo didi ja wa na ata Madam. no mo didi ja wa na Before try. mame utu didi ja wo baba ayi obatan Ma me se ma ta aboa. Aba. Ma ta aboa na ma ti ma hwe na o ka se abosome 8 kra no na o ko 3 weeks ni no. O free me fi o ko 3 weeks ni na do pepepe. 3 weeks okay meba no so mame mra ayi kofi mame so mame within the same E di akosi adoma okay ye fa free ha say moji atum se akra ne ya mo ba kofi Akoma FM. moji atum okay akoda no wo ye batan wo ye ba ya se wo be ko school na ba ma bi akonye mo no mama nya ya wan ka be dey Ipacho ani de ya se obako school na wantimi akona kwanye boko ya nti mama kasa na wo mo so mo nte hwe mama ne ebe kan na mse wo de kofi ya akora bone sempa obi edi hwe ne ba school na akobasi ana mama ne se aja ye hoye nipa baako nti de enya hwe se ebe hwe akora ne hia na mse Akoma FM. me ba yale nti ebe se ka bia beto me so na mama nyesika emu akola yi nti bi de ka menyama dwekura se kakra ne ya ka meti akola na ka obato no sukuru so a ana se ka dwuma bi no obeya sa na me de na maye madwene asisi amade to yi na wa maame de ba ha nti bi de menyi mani mfra akora no so menyi mani kura na ani se na munyi mani a ayi mo na akire me pro 1 month out to 9 months ka prekura nkwa busuya ne ho akora ne de o timi ba me ho ba jisika de oba no oni di kura me timi niska na onyemo no no fetch de me ka no onyemo no no onyemo no fetch de ba ho ba jiska oba bia ne sika kese bia oba o se bia kwa mo de bia 10 cedi 5 cedi oda koto dwane no okọ e bia so bia de ne wadi bi no okọ sa na me ye no we ye bad time we your ba e ma no e ya na ye ta wo fie e chen ye kunu nom enti we hunu da because kofi so de ata be share ono kwa woni dan ya wodem pa che wo dan ono kwa woni dan wodem oba kofi o dan wo se yi ono ne dam won kwa amprenum en woni ne bedaye enye na kwa sex
mama when hunu wanye suspicious when hunu he Marcus mpacho se wono no woni wonua me ma ne Akoma FM ene man so mi yemienu tawie ka ho enti wo mo ba ho a na mo TV no mo betra hwe TV a na wo mo kɔ wo mo betra ne me se me hu ni pa me hu se wo mi ni da kete ba ko so de ma me ende mi ntimi ntwa ntoro ne me hu da komi se nyin se ne ba ti mi ma me be kan yakra eje mi nsem sei nkura mi no ko school na de na makoye nkura bɔ ne nsem si se ye hu de enyi wo so won se wo bra ya me bra ba ko so ko ache ma pop se hande bi ahwe akura ya de nkɔ nti kwada me so a se me ko kan nti we ko fa wo ya bede me ye dan ani je se me ko me ka wie ansa na de be ba no metimi apedi akotua Akoma FM Akoma FM me ni se ebi ya me bana ko fa de abanti no me yi me ni okay enti munyi moni ye beba ho na ye hwe ode akura ne ba fie na ho na me ni ho o ba beto me kwesi ada me kodwo so na ya wada so me kodwo so dwa ti mi ba no ho na me se ata na wa onko ya no abiani di wi na me se ata onko na o so onko na me se onko se na me se nipa di ade asa se onko a me ntibi mpam nipa di mpam no nti ade achi yen no ana me ka che ne se ata onko no na mbusa an se wo ba wo kra o ma me na o se da bi na me se ade na obe baha no wan kra ma me nipa di wanya baha me ntibi mpam se kokoko na kokoko na akosi kwa so bibi kwa ye okoro no ye beka se ma me na ama ne da ma ade achi kwa na ka na ye de na me se ne transi nti edu no par mi dia hokko afum ne mitu banchi kodwo so e ba no wo se ata no aka ma me se wo betena ha na se wo se ma me de mi nko biu na me se nko biu se wo nko biu dia ene ka kra ma me na se wo no ma fabra ene wo se ne ma me asisi ne no ma so ma ne mfa no ma na me se che se wo ka se bia ma me se no bia me ho che me na se me ko wa hwe mbi bia me ko a eno ye na wantimi nka se wo furu ma me achi aba betera me che mre ko a wan kra ma me Akoma FM so betera ha dia ye mpo obi ye fa se no nkoto ma me no se obekɔ de bia bi bisa wo de bisa wo ya so enti wodi na san ansa na mama wo ba ya ni 2 weeks se de mama ne kan okay me bo mama yan ka no kren e ma yan fari ne yan ka no kren che ne pa susu an pa se wo baba wo hwe ne school ena abrantie bi akonye mo no wa hwe no wawo ena wotwa wadi mpepe na wodi ahwe wo bai da ko ba ya wo bai ya wadi mpepe ahwe na sesa ne niema adi akọ be ma no efie 2 weeks Akoma be ma no abusuafo entumi amfa akora na ama 3 weeks and any 3 weeks okay when to me amfa akora na ama ana when to me po ama wo ameka nche se enoi me kwa adwuma ba ya no wo bai wa ba ho wo mra wo se wo ma mo atu sa na mo no ba cho de bi mama ye fani pasu mrem mama ye ka no kure ye kwa sorry so kwa sorry say nti da me kan wo no bidi wan ke be ode mama me be santra say ye ka no kure no se wo no bidi wa mama wo so di ndesai Akoma mama ya doma me nua no de me di na che frɛ na doma wo no bidi wo sa mama nke be ode ba cho de wo ni wo kunu enka be ya modana me simpa cho de bi enti mo ni wo mudi ni ya na mo ni na ni ni ba che ni ni exactly because of it be no be can say but enipa ye nipa let's tell a nipa truth no kra ni akwa ka che nipa entwe ye bosumi ba kutu bosumi enkono nothing not even one cedi na me fa blame ni mo bia me de ma ata no to wo mu ma me no papa hono Akoma ata Madam. wo fa ni die ma me no papa hono ata me bi so asem what my men kan wo message me ma na men kan che obi so mu ade was say Maa Akos wo se wonya ken edit to studio ha no kre na ebinum enkra ni binum hia discipline pa ata mu ade one bit uko school oti ase o so mu ade one bit wo di buo ma me no papa sister Madam. wo di buo ma me no papa wo bu wonom Ba chai. ena ye de wo ye me pa cho munya kra no one pa ne ma me ne papa cho even the din kan kra wo studio ha say pa wo mo cho se wo de akura no e ko ye wa bra
one more or mamma near. Wokra no kwa aduabokra kwa bemo ebra mode asem no kwoto animu ema wokra wo kase kofi papa se wo modua sa akra na nya ne dia e na wo so sese wo bo a wo bebo no obi so di bia pii so you know all this na why yesa adibuo amem mame obadoma within the remfi ji akra no sorry bunko to dwena pa o mame na papa chewo ha Akoma FM Akoma 87.9 memo nsem dwumade no eno an yaguso ayede ma wo no Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM o mame no papa bebe na aha me tie wo kasa na se obetwe Ismail o ye pasa ye tie ne chopa no say a from within inside enti no yema mentwe na konya ne kakranko no onu mom mic no na atiefo nti asem a wo mo ka no o ma me nya dwuma o papa do Akoma FM mu school nyina o papa do no de ahwem ye to books o mu tua school fees ye mfa sa de ne nye papa o ma me no papa ha over to you me nchira wo de ka wo ka bibi fa power match na Akoma nto ye mansa Akoma 87.9 Mante nti fa wano ben you know mane da me pamacho said dia me ye en manye ni ye said me dia akra no e ko ya masu di fi ama mama ni ti pamacho so mo fanchi me bi nsi bi ebi nsi bi nti say wo kon ya wo sand o be ko ma me wa na say o ye den o be koso atena wasifie ebi nsi bi the odi twa to obi nsi bi mtina mbisa sa question no nti obedan kanon say Akoma 87.9 pa bobani e pe ba bi ebetu esi ebi nsi bi o chese say you are going back to mama no papa ana meboa papa Akoma FM usu bama na usu ana wani aye koi maybe sound o mama ni o dia obetumi atiefo we ni ye video nti obetumi ahwe nti ten no show mama wo wia no atani ahwe papa na wo mu mienu apagya nti twan no show twen show mama sister me wo bu ani tie kura me fa enye masam o me dia me hunu we bi atwam me hunu we atwam kacha wo mama wo tumi akrake to ntumi mpa mama chew but wo ware na wo fom abepese wo kunu mpa wo chew pa chew na the other start wo mama ka hwe na Akoma FM sani pa chew de sani okay enti mama oba no pa chew mu ye okay ana nkwaye eye okay papa Akoma to yem okay mama ni so ba no ne page anu okay ma ye ni doctor eni nkomo na ye ni doctor di nkomo wi a ye mama wa ha wadi to ye nim se ka wabom ni ye fa nto abusua nanim na fa ye nka eno ho asem enti Akoma 87.9 ye ba ye be hwe ka ye mama abo ansa na ye se form na yakoka ka no ho asem no kwan ye be fa so a ye betua no doctor mamemu ha Maa Akos ya joso na pom ti say ye da Crystal say Dr. Grofine no yo papa fa ye to a Grofine about yo ye be chia tiefo na de Kofi ni ata de afa sex education ye nyina ye sua bi sese wo pe bibia sua ye sua nkom na Dr. Grofine de ba be Akoma kire FM na wa hu nipadua no se de mre bia o sikasa kirew enti number de betudwa ne ato so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos na disua ne kwa fa menstrual disorders nsabuo mu haw
ye nua ma no bebre e de menstrual disorders e di agro sorry e de menses e di agro ama ne awo abo mu ye de anampa iboso ye de anam aduro so ama awo abo mu ye ni masofo a omo yirenum antimi anwo ana omo yirenum ngo ye ni sofo ma menum a omo de o menses e di agro ama awo abo mu enti ne wo ho na wonya awo na wo de o menses di agro a mesrew hwe grofa mageduro no ne nyame ya adom na nyisem betom na wo a wakwa asore dem akoda nyame ase ifise nyankopon bo oba dasani bia ana oba oba no wodi ni nkosua aka ne ho na wodi ba asase so nkosua 1 million na wodi agya kwan bedu asase so enu tama umu nsa no na aka 300,000 de aka na ahye da bia eguso hye nti wanhwe yi na nyina asa Akoma FM bi okonfo bia ho yenu no grofa mageduro no se de bɛyɛ bɛboa ama yɛ menses na enko yie no agina yie okay Maa Akos yeyi emma edubie si ho a emu nsia ɛwɔ menstrual disorders emma bebre ne sa emu nsia nyame anya wadom aba ko nyaba nam ne menses a wanhwe ne yie nti fibroid beto ba ko yam fi se menses no wanhwe ne yie emma bebre fibroid da um yam gise wakɔ hospital ansa no wahu emma yɛn fa yɛ menses ni agro si ya hwe ye menses yi a ye wo hawo no ye wo yawo no ye be transfer di ama ye mama na wo muso yawo no ahwe be chan ye de nti abusua bi wo nkura wo mutime ka se o yawo ne de ana menstrual pain no e abusua mu yare enya abusua mu yare obetimi asia no kwan de fa grofine no se de be ye be ma bibia ye kama wa hwe o menses yi a obetimi anya miscarriages wonyem na asai empredu e be say because o menses ni nkoyie hwe grofa mageduro nse de be bibia be kama wan hwe o menses ya atenka onya bi low libido obekọ se de obi se o timi ye ma ne ho ba no wo so yo ba o so ye onum grofa no se de be betia mo anya atenka very good feeling o so onya bi wan hwe o menses ya wanyina wo ya abre one menopause ho ne start menopausal symptoms wo ho na hyew asemo bi nam ho na wutiti ho wan hwe ya kura be bo ho baye asane ya bo baye if you grow from mageduro no se de be ya bibia be kama ya de number ne betu dwa ne ya to ankomo ne so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco menstrual disorders ni mu ahodo bebre obi de ba ontimi nidi wontimi ni aduane bia tofin kwa no bedi ti no broni ato ni din ice cream period to bi onya ne menses na ntofin ma na aduane bia no oni a mesra no grofine no se de be beboa amu watimi adidi ko se aduane e ma wontimi ni di no e be mo ayare bom so no ma ye fia sa ma no wontimi nya akese no grofine se de be bibia be kama Marco obi de ba obone nsa no babone nsa no saa ansa na menses na ba aka na wotwe na nanumama na ba no ono ne de no premenstrual syndrome asa de wo moja na eba na ayetan ayetomwe nti emu entiri na efam ne mo edu nti e de yawo na bebrew moja na wo se base nsuo nti me be be base wo na yi clot no e de yawo na eba no num grofa magedro se de be ya bibia be kama your dear friend aminoria ono de menses no enfiedu na mai okay enfiedu num na mai enfienum na mai afri abuso me miense kona menses mai yare hwe grofa magedro na no se de be bibia be kama your dear friend metroragia ono de ne ba tot nti busome no ono ko obetumi anya ne be emprenum e ba be na mienu na atwa emu ana asen aba nti ono kro onim de beba hwe grofa magedro na no se de be be ma bibia aye kama ya wo de friend oligomenorrhagia ono de busome ne so a esom ko ba ko pe wa wie nti won de busome bia ne menses esom drop ba ko wa wie pad no ntobi ya fibroid na aboabo no no hwe grofa magedro se de be bibia be kama se de kan o dysmenorrhea eno de yaw pa wodi na wo adwuma mo sa na wo twento mi ba adwuma yaw na no odin ina kokom na epo no wo fefe ne ho mako area ya pa hwe grofa magedro no se de be ya bibia be fine yo metroragia ono de ende menses no emba kra on de emba very good ono so awanyem eba so entwa bosumi ne ntwa ya bie pipe nesi so
na kotoko aje park saretie bosu bi mienu ne ntwa yesro yare betim de ha bro obi okura aje sa de ko hospital me yakobɔ ne panie ansan na etwa eno ye tempera besan aba hwehwe grow from ojeduro no se de be ma bibia aye kama sa we ni de wan hwe ye eba de abo wonya bi endometriosis wa wo de ne ho ate ntimra wo ye o menses no na bi san fa akire ekɔ ntina mpanyifo friend anidane eyeye assign na chi wadane na chi kɔ ntutu kosua na betom na asɛi wo ne be mada ne sperm tom na asɛi nti yasa wo de awo wonya bi eno ne se de ne kɔ hospital kɔ wo diem kɔ wo diem so ate panya hwehwe grow from ajeduro no se de be ye meba bibia aye kama emre nti wo ho na ho so wani so briw hwehwe grow from ajeduro nanom so moja so ate unama wiya so ye adwuma wugina gya ho ye adwuma mojeduro hwehwe grow from ajeduro nanom se de be bibia be kama wakoma bo peri misrewa hwehwe grow from ajeduro no unsa no na ayo titiriti hwehwe grow from ajeduro no wachiri kase wonfe wusisi otu ase twetwen hwehwe grow from ajeduro nanom edura na dwuna wuntimi na mesrewa hwehwe grow from ajeduro nanom obi wo ho odware wi a gese de afe kosire obi na de afe adwene ho hwehwe grow from ajeduro nanom se de be ya bibia be kama emre nti kumase de ba bibia obenya aduro ni bia to upet bia tu a oboase cosmate ba ho ma Doris wasinfosu hillside nkoko Gapson pharmacy okofo dua achimo dafo nko nyina kwatwumasi drugstore umbenya bi sunwafo nko Capheba na Moze edike umbenya bi sunwan domase umbenya bi wo ho tachimafo nyina ko abibidro depot Supreme Heba onso wo friends embrekum umbenya bi go so fo nyina ko Linda Heba Jo para obechim umbenya bufa majedro na to o kan shi drug lane enkanfo yesremo wa opaduro ni bia to bia ko kan shi drug lane case work Heba ubenya bi wo ho na Tenatek dodo bia opebia ide bia ko jewmu ti ukwa na wakutubi na ode aben amanfo yesremo anum guafo mo ho no mo me ho amanfo obusa bebre ukwa ho ubenya bi asamafo nyame adom ene ukọ ekus pharmacy ubenya grow from ajedro na ko ato kasofo nyina ko dependable Bendetus International ho ubenya bi ato takrade fo nko AA Mensa ubenya grow from ajedro no Kepkos fo nko boachi ansa ena nimdie ho nyina ubenya grow from ajedro na to ene ba bibia takwa uko waso ubenya bogoso ubenya bi Linda Heba ene tamale babia edru na nyame adom ye di koko eni nuane no na ye grow fine no se de be ye be boaw na oni padua no anyiri kama umpese obaye yarefo adadem umpese awo bebo umpese ehaw bebo wontimi ni dia eyare wontimi na eyare ihwe grow from ajedro nanom nyame adom ye di cars ni nama eton aduro no ba bia obehia car ni bia to aduro no bi nanom upe bia tu a car ni beto wa no atu bia wo no wanom ana waton baby bia obefa bia se de kan kumasi ade yenti amodi no bia ubenya grow fan osibi to grow fine say pharmacy say Heba shop man say ya to the finest about to nka won yam o edura mpanifo be so ahwe na omo be ma wa ward no na che so omo ankasa so edura na hwe mu say abusa ho aduro no sanity ye kan very good enipa nom enya results ti mojedura agidin ai wo krom ha ebu nipadua no ma nipadua no aye fine umpese obenyine no aye yarefo a for grow fine aye wadru okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos ye wase ho ye kutie sex education bi e bia na start for fraba kofini ata nyame ka obia amen doctor nyame enhira o papa that's ne ye besa ye hia biem me da se enti kofi mame o meta mame na afi ye hwe kofi we me pacho kofi trenfifi ha say mame na me misa question we yansa na mama ba kofi mame adama bapa ata be fi ho no me pacho wo edan be no dem odem sister dem oda wo sister dem mama oda sister dem me sister ye okay ampa enokre madam me tran ntwa ntro fi se me ye panyin mi ti me twa ntro nyame nhira o paase wo ntwa ye ntro na eya wo sore kohwe sanye bia no woda wo sister dem ho anase wo wia ne ho
esan ko da kofio me pa cho we no oye adwuma wa fijase nti wo call to pum safa na mame na ata da me sister dem ho da bia wo baba ho age se me da nwumre ene wo ba ade chi kwesere ko asora na wo sa akwa nwumre okay nti wonti ho bi Kofi wo de wo say mama pa asem no nokren ko na ya wo kan mani age ata ba ho na wotwe miensa ni mo wo sign no ada my sex Dabi. Oba my sex Dabi. One na IBM. Dabi. Wigidi. So one kind of cross. The first one no. Mudi see ba nyinsa ba ye no. Oba wo na wo fa no a enche no nyinsa aba. Ti se otwe yentro ne yete so san nyem dia. Ene Kofi. No me ye me sa say pe. No ansa me frɛ commander. No odi police for ba so me ye pa ebeba. Enti oba ye woni na da na woni ne na IBM. Ne ne da IBM. Woni ne na IBM. Okay. Eno na Akoma FM. Wo ka kire tama na atanya nyem ye no ka kire me say wadanfo bi say ope no enti no ono wadanfo no so ntina ho hyehye ho na nyinse ba mo de ahye no me misa ho Oboa. Kofi ka no kire Ano man kasa. la ka ne say Ono na one nam ti mi dem nim de no oye. Ti ono ni nua be ma na bia oye bibia na mabusa no na ono so aka a kire me. nti wanka so one na danfo wadanfo bi so ope no nti wone ne nkoda na oba na wone na da nyinse ba no mo yi ahye na danfo no wanka sa boy no Manka. wojidi Me jidi no de manka. mame pacho bra wani na kasa bu fidie ni mame peja fidie no kwa wano na fe yenko de ewo ho no so wo se ekasan na wabo a wo de to Kofi abusuanim ma ne kure na watwe bia na mekotwe eka dodo san kabom ye mechake kabom na ye nhwe ka wo boye me ka me boy so am mame 70 cities 70 million 7,000 ye no operation dabi 7,000 ayeka eno adoma Akoma FM. Bemena me pacho so no metans 7,000 yo yadeka yadeka me raba je adwamam Kofi sorry yadeka o madoma ta 7,000 titi sika 70 million 70 million mama yante so ene na na akua ka so ne kura ne kura na chese ye hu bibi ma ye ne na we de ensuo tonso fom weden sika ya ye se hwene munwe wo twi a wa kasa kasi o ma me na mente Akoma na se ye hu bibi ne kura ne kura am mame 50 million na me 5,000 mo sempa Kofi papa madam o sempa ese de aduro na duru memem asamo wo ba Kofi akwaje ne feelings na mote hu fifire papa wo se ne kura ne se 5,000 ya ben den Tell me some I'm say. Insuit on the phone one but on so. ntinka mo hu betumi se Akoma FM. mo hu betumi se ana no de nka mo bepini machi aba mo bepini machi aba yo mo mpini wo machi mra etiefo mo bepini wo machi aba na just say yeah okay etiefo second story and second story ya deba na shane so me na wie pa said Daniel Ben Trading Center ya na ya de enupa no de aba Daniel Ben Trading Center enupa no na ya de aba no interview enti shane so ya bedi hu komo na chese wakopa bi ato na bibia tumi ya kama time aba kuma ya dro tata time aba mesha na feke je ba capsules so immune system pa na time aba mesha de enike je ba capsules de obi anim se dro we dia no nam ukọ chemical na eba so bia mu a enye nakura for 0244417669 0244417669 the way fertility and alternative medical center said the edit no the way fertility na che say awafo ya munya ma
matena fiedru no na emma no so we fertility wo mo ebebo papa ama cheso wo ba ye fro boni no be wo be me fra kra wa be wo low sperm count e be free ho wo be me mo aye mre entumi sori nya so wo kra wo de sperms no oya low ayera ovarian cyst and as a fibroid wo de ye so we fertility na ye wo pharmacy wo ye di nuro ahye mo be enura ye effective a wo no mu ayade ebekọ enu nti bomode a ye wo Adenta new site Caf International School in Chewa Adenta Pantan Junction Quantempono so Adenta Pantan Quantempono so one is away wo Odoko Tarazo ye by Nicolisi Hotel for 0205 363614 0205363614 wo fra na chese yaje so wo twe ba pada wo twe so twe eni esisi yade wo ba bema enemu san yade wo ba bema wo de pu gonorrhea syphilis ana yade ba na ama wo ba yomu atochema wo ba ma yomu agensamo eni emergency pia agempataku ayo twe ba pada koko pressure watin katiko ulcer na stroke wo ya twe ba pada kolona ke ba mrom ashton mr ba fred seba samenko tabia eba shop ade she market obenya bi heba ne pharmacy shop bia mu benya no ansuanya dede twotwa eba pada no ne hwegum num ebebe mesedudo munyina mo no nom na nsiesie mo divine hope eba center no de otwa eba pada ba ye wonom ewo makrobusuakuru wa junction bomodia ne fra ye no 0551 228281 0551 228281 ojane she wa beba ebebidrom Samson mama second story akwaba waba mame mu akwaba ye na pom to say nyame adom pa cha me ho ye Tessa within Teresa Teresa Jamfi okay Tessa yeti o mpa cha o na me mame ene me kuna ye fle no eda Jamfi ena ewo sahwia wo mo ye adwuma na ne papa de beto me mame ne me papa ni mo say opese osle me ema ne ba wale ye ema o de beto me mame ne me papa ni ema o mo nso gitum nti 1 month time pepepe na ma se be ma no eni nipa ba ya chele se wo mo de be ye ho ade no na mpacha kasa ni die mo emro be ye me ho ade no be ma na ama bi ye bisa wo papa o se be ma na do afufufula o se wo ye mu adwuma enti wa mabi enti wo mo abusuafo na na aba ena wo mo gi awale ne tum awale aye wale me no me maami anye hwe me papa anye hwe mabusuani bi anye hwe no ani sika wo mo de ba ye eni nsakleti wo mo de ba be ye me ho ade afi nso me nso wo mo be ye me ho ade na aduane e be ye de atwe wo mo no wo mo anfa sika maami anfa anye aduane eno nso ye me maami ne me papa no mo ka afi nso ya be ya me ho ade me nso ya ma me hwe atade mpa me pam ya me de twa abusuafo na wo mo ba be gi awale no mia me sika na me de kota atade na me siesie me hu mitila me koyeye bibia na chele se wo mo ba no nso wa ma enti papa ne be ya me ho ade wie ye no 1 month 2 weeks be mai be ma ya ansa ma ya ho ade pa cha ya me ho ade no nso be ma no ma na ma Wama be ma na ma enti wamo ya me ho ade wie ye no ena papa no me hu papa no ma ka kire nsa ade ne ya me ho ade na wo ba ma ne matena ha nya 1 month 2 weeks na stay na be ma ne ma intimate ase what are wonya say betena me ma me mo nchen enya 1 month 2 weeks ansana ma se ba no be ma no me hu no na me bo na ma ne yese ade ne ya me ho ade na o ma mo ba na ma ne ya me ho ade awie nso ma sa atena me ma me mo nchen 2 weeks 1 month 2 weeks intimate ase ya no se be ma no beba enti sa na te ade a oya ne so obefa ma kwotena ne nchen wo klo obefa me kwotena ne nchen wo ni kulom ba bia no omo ti kulom bia fre hon mo asem kulom e ho na ma se be ma ne ma se ba te no obefa me kwotena wo mo nchen so 1 month 2 weeks biem ansa na ye no so me plus ne se dam pa che wo 3 months mu na ekoi oba no stay na wa ma ade dia na wo ho ma se be ma no eno wa se ne ba no obeba nti ma se be ma ne ko ho na ne tentene ni ne tietia nyina ne se na ne ba no afa oba abu adwaman oye Pentecost ni Pentecost dikin sata no oye dikin enti etu ne sen wakobo adwaman mi etu na sen
enti na se ehun ade ye no wa ma wo sa be ye me hu ade wie ye wo sa be fa me kwatena ne nchen e ma me sa somoye enti me sa kwatena ho bi on stay na be ma ne ma na me ka kire se ne da sa na tie dia so sa na tie dia ne me sa kwa me ma me mo ho back wa kula na se wo ba ne ba no wa be fa me na ne ba nso akwade afuo wo kulo bia ye fle ho no edwula mfa dikina kobo adwaman wa kobo adwaman dikina kobo adwaman wa kobo adwaman ya me atu na sen sabre no no awo sata no ane menwoi enti sana minim wo be wale no mo ya mane ye ai o ma ye ho ade ye na wie na me hwe se be ma ne be ba be fa me enti se na papa ni etwa be fa me kwatena ne nchen no na wo kɔ hɔ ene edes fo no kɔ kasa se de be ya anko be ma ne ba ne so ansa na nka makɔ ne nchen no otwa kwan bia nti ase anya adwuma enti plus na me plus sa no ene o ma ne ba ne be fa me a wodi me kɔ ba bia wo ye adwuma no enti me kɔ ye be ma na nka nkyele me da na kasa ne ye mo so wo be fa me no wada na wo ba wo papa no ho na woni mi hia na ma ya blanya 2 weeks enti obisa me se me nya bla me menses na se ni na me se 2 weeks no so wo kan se ne metimi anyinsen enti ampa so ya se di 1 week wo yi wo ne papa wo mla oba papa wo so obe fam na kire sa akoya 3 weeks enti 1 month time odi me ko ho na me hwe senka bla ne beba ama bio ne adi nyinsen ye ba panyini enti me ye atwo me nya me 7 months no ena me hu se o mo fle ye kwa asole da klo enhyiamu na o mo fle se eda Steven Jamfi wo hene o mela na wakɔbɔ adwaman nti yetu ne sen yetie ne so sada ne so no makwatena animu pɛ na mekwatena yes mekwa ya nso obi anka ho asɛm ankyela me da ne papa anka ho asɛm ankyela me da asɔlefo nso obi anti me ho da enti na me sisa starting no a mekonya 1 week na sɛ me menses ne ba ya de a enka me sa apɛ wo bosia na nka makome ma me ho akɔbɔ mama ne yesa me kɔ ya de be kɔ tu su ni enti asɔre demo me de kɔ so asɔre ho no me pɛsɛ wuti wo biem na me enti wo ma ne so no ana me so ma misa obi ahwe ma nkɔgina hɔ anka hwe enti ye pon asɔre ya da bi de kɔ so no tie me mo kɔ asɔre demo na asɔfo no osi sɔfo no di asɛm no wɔka ye pɛsɛ osi wo sɔfo ne fla mi wula sɛ Steven Jamfi wɔ ha wɔ mela na no wo ye dikin na wakɔbɔ adwaman am yetu na sen enti ene ya ne yilaba ya huso oni ba na tia oba no ayefuna ayetwon enti ene ye pesa ye ma ne so na ma yetwon kile 7 months na me ko metam man ene omo fle no begina ho ene omo teto asole fo efo asole hofo no omo de to omo anim se na Steven Jamfi ye na wo ye dikin enti wakɔbɔ adwaman ne etu ne sen ye enti ene ye hu se wanya ne ho kafo a ne yele nso ayetwon enti ye hu se bia ne bladada na obo de oye ye na yetu ne sen ye onye biem tie ne ye pese ye ma ne so ene o ma ne so no enti didimu ana ye safa na eda wuti sa no na wonti da meboa mpacha wuti sa no eye wo san na wote wa adwene mu ho ne dia hwe anyame na ye bedulu fie no ena me bisa no no waka se no wakoyeye ogba adwaman ena obi be che no na asole ba ena ode koma asole fo mpanifo nti sande om kwa asole ena om fle no begina ni mu se obi be che ne san na danfo e ba ye no oni oba na eda na eda ba ko yele enua ewo eda ya no ono atim de wote na wo ya asase no edan ya no ono ankasa tim enti ye kofi ya mi bisa no enu wase ade oye nie na me ye ho hwe nso a enye ye na kile se yenya baba ko mentimi ankɔbɔ mabusuafo amane sese na me kɔto so du yatena wo mamiensa yatena sia wo mamiensa manka hwe enti adwuma yenuma na waka se dakolo waka se me ne natena 7 years ene waka chela me se opesi wo tu kwan na ne papa disikasemo ha de dodo edaja fi se utie mi awogina mani minie na minie ye gina tentene oni mi gina tentene ene oni mi di nkla
Sani papa di sikasem o ha ne dodo. Na ni papa beba ho 1 2 ne ye sikasem ni papa beba ho 1 2 ne ye sikasem. Se nso wo emema nko an wo enti so gwanhwe na bla boy ya kwan ya ni papa de ne fa so no. Da che enkola mema na ebe ha adwene enti wa hunu se no adwuma na ye ne de opa ni papa eman emwa no Tobo. Enti wo tu kwan. Tobo ya wom. Ya nyagulo nyagulo ma ye mi bi papa nsam de wo ho papa asam wo ho papa ha ye me te hasa no ma hunu bi ankasa o mami su mami su o mami wa ha wo su wo bonani na wo su mama ensu nyame ti ase bibia ba ye fa ne dane su nti eba ne dane so mama ensu Mama meraho papa tie for bra Facebook live Akoma 87.9 FM ye nua ba Teresa eso eno maame so eso ye Currency Ventures for the Sahara mission ne J capsules waba ye kama India ba mecha ye obi a wo diabetes no mento nchio India ba mecha diabetes bekọ na typhoid malaria and afei e balance blood pressure no India ba mecha edu paniniye enu ntibaje wo de Sahara man capsules so ye bema ene wo boy dabrejo wo be na mu aye bremu ago wo nya eye Sahara man capsules no ebi wo kosini animu asese anu agemo me bacha wo pesa obema no ejina wo pintin me bomodia na ebejibi na bibia entumi enye kama emfa ema na hyane so ema me se bema unum bia obema no emu beye den wo babo adwuma ama emano ama mo piafo na ye was how me chane ne G capsules nso ewo ho eno ye ma ne mema nyina adru eno de oba akosua kumanim ho nye enka wo ho ensuo wo ho bibia ye sei basa wo de poaje wo aboso wo nya za me chane ne G capsules be ma gonorrhea anapokrasa syphilis enemu san ya de be ma wo so eku wonom wo de mesha no ebenum G capsules no enso kwa ye frenya ya de ni na ebeko o kan shi drugline he ba pharmacy chemical shop BMO Bamodia Nefre doctor I was 0246 34 83 34 0246 34 83 34 and 0248 56 9335 0248 56 9335 Nama wonsa enka Sahara enupani bi pakum capsules eyema mema Jenico 442 ema Ven capsules juso twemu yaw wonso ene ha okotobi na Medfagin capsules de eboa ma moje de afresani ye woni padua ni mo acute sciatic pains we dre ye Medfagin woda na dwa wontumi na Medfagin eye arthritis wa person ya na ehunhunu na ye stiff eye Medfagin mo amoya adwumaden agudifo ne mema Medfagin capsules ana ye mamo wo bia no bi akokra ne abrewa no mu a wo mo ho ye den Roca Clinic Limited for wo kuma se Alababo Abu Station on School House the edition mo Frayan was 0248 88 50 40 0248 88 50 40 tensa yem to aso nti be mani ka say elder e ka say ni papa mo di sikasam ha no e wona ni aduro ni papa di sikasam ha ne dudu nti wo tu kwan enti ma wo tu kwan wo ko fa Libya wo ko dulu Libya no en wo fle kan chele se mi mpo di wa fle me na omo dwan eku obi ablabo pafu okulo eku no omo dwan enti no wa gigi sika de agya me wo mu sika de agya me sese omo beji amemfa mu omo enti na watwi no amu na me ne wo papa nua ba ko nete wo papa na watwi no amu na ofle wo papa no papa ba ho no beji sika no ene wo sa ko o na eda ba ko ho ko bo ko gi koko one bag sika ene wo sa ko eda wo tosu ho nsu mienu ko gi koko one bag sika ena chela pa wo fasika ni nyina ka bom se ya che ne ba no wo ba nso mfla me nka hwe nchele me ya che ne ba nto ode koma ne ba no enti wo ba gege sa sika no ode ko ya na chele se ka na beto me so ame na mi tu ya ka no wo na betu ya ka na mi tu ya ka ma tu ya ka na ebi da so wo ho ebi da so wo ho yo Tessa ye be ka ho asem don't worry Pastor Julius Mumra Tessa peja mu kakra bi ma me peja mu kakra bi ma me yenwe yo Mame, mame say ho. Ma mon try me. Mon try answer. Mon try me.
Mon try me pa mani abre. Hey! Akoma Elder. Don't worry, mommy. Obi ama na pekasa yeti ase. Eye Joseph fashion we won na ase me. Our bomb so. When he meet me the sports they didn't share mo. Josie Mr. Wada. So wo pe you can say why dey na tade wo dey na tade wa dore wo bibia office wear bibia eye Josie fashion wo show picture obehunu obepam atade dia show obey say akuaba ebepam kaba mama ne skirt don't worry what dey bama dey na frɛ Josie our bom so need to this 0243433465 0243433465 na Josie anyo so Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, Sweden and the original wallpapers ye dey efra ba me so say wo kwadum na akoto wallpaper ema wo bi nsa wadwen say otobi o de ne boafo Alaska de ne bo ye de ne boafo na so esan ye papa mfie koto pepe de tia ne tie ehoa na empa enye hwe ye wo Sister Noche Plaza by Prudential Plaza Doom. Fire was 055-411-4878. 055-411-4878. Pastor Julius Akwaba. Yeah, ma'am. Ekria Koko Akwaba. Evangelist Amiamen Akwaba. Yeah, Pastor Julius. Ma. Elder Besson say ho kakra. Fortuna. Name of no yenhwe your first story. Kofi ata o mame o papa. Nense no. I say man, I'm my papa be birthday na we are making one Assemblies of God. The General Superintendent on the Assemblies of God Ghana nyina so for penny our down ma and na your birthday Reverend Professor Paul ya from Pomanson. Akoma FM. Happy birthday. Okay, happy birthday. Mama wa boy adwuma Assemblies of God obi dey na say papa iba the second term here. Wa ya adwuma pa. Happy birthday Akoma ya papa. Reverend Professor Paul ya from Pomanson. Papa, Yamisha we salute you. We salute you. Happy birthday BM. Yeah. Akoma Elder Bernard Oti. Elder Bernard Oti. Wa ya adwuma ewo Prince Mark. Yeah. Prince Mark. Yeah. Happy birthday. Ada happy birthday. I saw Penny. Yeah. Our Pentecost. Pentecost. I saw say una there most of them yeah. Oh yeah. Auntie Elder Mr. Bernard Oti for your elder. No, hey Elder. Elder Bernard Oti. Elder one year there ya can answer you. Oya Juma Prince Mark. We friend you Millicent eho. Hey Debbie. Millicent Nko. Millicent Nko. But we free me. We free na nepia. Elder dey na nepia na we shino. Okay. It's na nepia any akwa 17 na. Yes, happy birthday Nkoma Elder Bernard Oti. And afa Millicent. And so I wish ne husband. Ne husband na wish Millicent. Millicent from your husband Godwin UK or Manchester. And see Millicent say Nikuno Godwin or UK and they na woda. And see happy birthday Nkoma Godwin. Ne yere awoda. Ne yere Godwin mum na yere Millicent mum na birthday. Millicent Nikuno Gordon and Emma. Yeah, man, happy birthday. Birthday no come on Millicent. Okay, into Millicent God will say happy birthday come on over UK or so do. And Francisca Dankwa were Big Maroon Pharmaceuticals. Okay. Big Maroon Pharmaceuticals. Oh, you met your ho. Okay, into no. Francisca Dankwa happy birthday. And come on. You know, my wodan onion shani adom kasem fama. All right. Young kwai papa. Ma so hwe nkola na mienu asem na pa ma adesua wom. Adesua wom no say ohun say ade na sha free baby. Yeah. And I started say bo ba so hwe mpa Kofi de no so no de about also miensa ene akola yi. That's on the on ade oni mani so. Na Kofi nso na akola yi papa beto so on mienu da wa buku da mu de buka asu ya. Okokan ya Kofi ka chere say o mu nsu ade. Eto no one experience that on the thing bi ase. Na ohun say ade a ono wo ani mani so na akola yi nso ni mani so no eyere so pa so amfom so bebe na bebe a mama adesua wo. Eye papa ibe hu ye no oye be man to say dem kola yi si da hoyi
maame no wo de se wunya hunu kura na ahai ani da ho ye den ho ye tell me person me fa firi ono say o say baby ayedu sese no mama afutuo bi no de be man kura na on be fa ye ka no o mo be fa na o mo an fa nso mo ma ye ya wo fo no so ye me ani na ho papa no abo aka asasem no enka wo de oni hwe wo de say papa na ka ma me mfa mani to fam abia ni o papa no hu ye ntia o ka asasem wo hu ye hu ye enti wa ka na me mfa mani to fam say papa no go ni papa fo o say papa no o ka say we ni nkasa mu pa onya obebo no yire kwadu sere say o kan ho asa na yire ka chen say na bebia ade wa dina kwa kodi de e na nkle betini sa enti abase no papa me tuma vese ne maami kwa jama o mu ya sanya na wunim chese wo na ata wo fi na sa na o man koso e na me hu ma kan wasa wo so wa defend ye awieye sa abase wo nyama mpa de ya na se de asem na mu unim mu bibi asu bia na wunim ho hwe enti mama masra wo for se ye e sha ase no akran ba no be ka fi wa na o maami abebu sa se me ba no ha na wo se an e na du be mu ba je tu mu se me ba ni mi ho a o maami asemesi ho se ono so ba ni mi ho ono so wo me ha no mo di agro ana meka no enti mo ba be atum sa no mama oba ne be ma de o de wo ya maame o nyene bo no kura na ebra ya draw attention sa se wo de wani ya den e di akire mama baby a me pese me land na me wie no say the fact say one na da no nko ade o se me tu free mu he be ma nke kanse munu sa wate wana chero say tu free ma nyansentimi ma mama abusua kofia busuafo e ma asem ato ntwa na nyabra o ya so obi be so ode ne ba gira baabi na oba ya asai no ento omuma asem anyabra o se akola wo nso se kofini ne na onka so ne nada ena obusa no radio magia atumumpo na ka na wo ho ena aka no so no mu be so matua no mama se ye no matua ka na nyame so ka ko gai ma me de ne be ba ha mama na gai na mama yentu no fo me ya sure say ono so kan wo bi no say akola no hwe the way akola si too cheek ne kasa anya o akola ne kasa anya bako minim say wo fo bi bo mo de so mbetete mbo kasa mo ahosiesim but ebi mu so wo ho a ye hyenkola no kutupa ye tufo say akola ni maame omo ni na omo ni na akola so na on kire ne kasa pa on kire ne nante on kire ne on the die abeboa no yes obase akora no daache nyame nshrawo top back clinic se nyame ya domo a April 1st ne 2nd eye fianda ene memene da wonom eye health screening enu nti yenyi twen ya doa mesrawo da bomode ane ko ena meka no ene wese metwam no ate wo na me ba ye yeso awuei yade na yinta ne mu onim so yade nti e ba prekopa ne se e ka ne to a ya mutukra na akodwo to wade ato na nanom se ya do no fa nkwahye ba yie yade na didu mu ache nti akonye bi se ba eya akwana doctor for 5 die hwe ni padua ni mo hwe se yade bi yinta ho ana na top back clinic for ye ma ye dro papa ne buafo ne bi ne nom na yade no enko wo nkwa enya top ba eye first ne second April ye ba ye no wo South Junction won ya kache wo ye wo South Junction ye ben Parks and Gardens and ye saben Waterworks wa enu nti bomodia ne bra free wo 0244 373895 0244 373895 Royal Jo Park Natural Clinic dia wo de pua himfie wo de pua oba wo de pua se ya himfie ho wo Pedro papa ya wo benomo na betu ase a Royal Jo Park Natural Clinic ente she wa fever enumunka wonumbon diabetes ana se waton sam ntinta duabo ho mu awade mu sensem bomodia na bra Royal Jo Park Natural Clinic ensai bre entwetwe na ase ye wanwuna ga jena josuemu a ye ben se cheduma su Rabank frey no 0541 40 75 86 0541 407586 Beaver Clinic yase brand ye hwa wo sinema wo sino opese wusie opese wutubie opese wo hyehye ne yie atoto afefere ho anampo ne ma nkoye wo sinem aya Ghana Frad we go green mese wada ye behwe ne ye ne yie kama de ma eye Beaver Dental Clinic kuma se ye wo ahodwo nhyaye so ye ne balance ehwe ne mo enkran ye wo Airport Residential Area ye ben Airport View Hotel kuma se branch no eye hyaye so ya de no ehane so awodwo de no ye 1 month wa obeba obi ye wo package stonko a ye de ebema Kumasi number ni 0593 834217 0593 834217 and crying 0540 12 4200 0540 12 4200 Nanakua Marco ene ata omu ye nkola boni oni kofi
nanso nkwalabo ne bi wo ho a efira wofo no menim ye kurom nketewa no odabro mo dantam nti omo wododo too much mako 11 adan unse o kan akra ne kan sem bi wo ho hwe kwan a ofa so kodo kofi manu 50 cedis at the top hard 20 10 eno kra wo ye panyini na obi taa ya o sa akra wo do no efise wafo wade so ani bia soa wo he hurama twetwe nwomo ba enti ay mesra ye kromo nketoa no mesra mu enkola no mu de mo nsabe so mu da ya mo nna kakra eya mo nda enti yesa ne nkola no aye mu ntumi hwe wo mu yie unse wo hwe wo mu aye yi na eya difference ye de ebem omu wo ho na omu eye adwuma no omu wu according to no omu nsa so nkola ne so enti eboa ma nkola no omu tumi muwa wo mu iti entumi muwa ne saa no eye saa de oba ne nchen ya wode kakra ba bia no wo hunu se wo boa no iti bema ne bie mu ntem ayede ama no unse ma akwa wubu saa taa no o si ema ne bedo kofi edi ade ne ma ne bedo kofi e iti wonu akofi nyanka se wo pe no na wonu ape kofi dada efiri se niema na wo yema no ne papa ne maami ntumi nye iti amane di kan ado no eno so obi anim se obi a otumi ye saade ne ma obi bia no wodo no nanso senke ye na ne papa ne maami eti yawo ne so maami ne ma bebre banyanyam pa o se ne mama wo mu omo banyanyam papa mako omo banyanyam pa obeka ya ne baba bi kura aba ho obi anyam no ne baba bi aba ha obi anyam no ono so kesi wa ha wonso wonya adwuma papa ne nko efum adwuma na moye enti awo no yensre enya futubon ne mepa mo kyerɛw se be ya mo betumi ahwɛ enkola ne yie enti mesra mo ɛhɔ no mo nhwɛ hɔ yie nkasa emame ma ko de atoso mienu kofi wo ya akola bone pa kofi ya akola bone pa kofi hwan na kyerɛ wo se na kofi kura wasa ase ya ka ho wonim hwe o se media minimu an se wo fa wo ba ne bebre a na wonyemo en boys ni bebre nim se ye ne wo ba da bebre ya ne yanyem me pa mo chaw enem nsu ade wa ha eye kono ba kono de wo de ko shemu no a wo ho ba no eno a ena nya mitu firi mu mako tu firi mu no obi anim ebi akọ eye pew na edika kwa me pa cho wo so wo betu afiri na bia wuram enti munya nsa mitu firi na de sa to so ye kofi papa munna momma no ewuwu basa bodua wonsa maami bi ye ne bada ne jimijimi wa ha o ma ne ba ne bodua na ade no waye se ye wo ba ne deny but wa fa ne da enti wusi bodua na akra ne so ye se wo bodua me de be pii so enti sanka o moye enti sanka o di pii so anka ne wo ba wuo wo ba nka wawu efise wakoho enti mesra maami ne papa namom atade o ya akola bone wo maame wonyem ye from day one wo maame ato ne bo ase wo ma wo kakra okope fo frata frim ne kondo Kaku mama din kakran esim pepem ama wanya 8 months na wo ko toilet wo di 20 minutes kokoko na ko ya to toilet ni kokoko apiaba wo pe ba bia me apia de awura mama wo enkola bone na ye homo na mmom ata no maame ene kofi de omo na akofa aba se de ka ne sitie bia no maame no oye oba atan ye be hu kwan a ye be fa so na akola na nyini no ye be hwe no na mmom efie ho ntena ho biem ye mpa ba ta bone sam omo fa ban si ni mfiri fie ho aye omo baba nko mo nye sa ade no etisika ne de ye be jefe eye Dr. Fokwe ba clinic na akua pai Dr. Fokwe ba clinic me kanfo wode ama me se wada yade so Dr. Fokwo patch number 1 oboase kwantempo so na doctor wo kwasi ada to fiada 8 a.m. to 5 p.m. bia na doctor eye adwuma Dr. Fokwo bomode ne ko hahama ne ye papa yi wade ye adwuma to nsam ntentan wade hye wukunu wo babi ensa afa no nti atwa ne photo wo so adwaman mo
wajibu certificate atiagu so sapo syphilis gonorrhea chlamydia hepatitis B ne C mo power ebi ma hypertension diabetes webubu gumpam eye physio eye Dr. Foko Eba Clinic Dr. Foko Eba Clinic bomodi ane ko sesi ansa ibre na yade amfa wan kwa samando for 0242 155935 0242 155-935. Care for travel and tour and recruitment agency. Yampa mama we so dim betu kwan we so dim betu kwa jimi sika dibia. Kwa care for travel and tour na onfa wonko. A process now go through a care for chiya usika ma. Kumase emena high tension ye wo. 0278 902965 0278 902965 drilling expert obia wo betu wonsua ma wo ya wunya asembia e wo ho eye waterfalls drilling enterprise ye no boda fam ye wo mfidia kese papa ye de betu nsua wunya asem wo ho baro new site ye na ye bia ba clinic e na wa bresa krom adweso en superman kwa frayen e wo 0246 265707 0246 265707 producer Nana Sanso Mensa was say ya mami Juana Owusu Sachiwa kwada so dwena say program yi say was one so afechire nani and once na fat TV nani mo aboni say po because person oba mix baby enti mami Juana Owusu Sachiwa kwada so dwena say ya me on stop papa okay papa yo mami nchia obo ase sanso for ewie oma bia tum kwa wa no pa kodi dwuma kakra udura anu yankwanta nso a anu yankwanta shell filling station ho e bia China fo agi ata omani ate omu TV kase e boss supermarket ho oma bia da sister Priscilla radin shiram radin shiram mame nkola emienu no kwasem abatan yenhwe ye mai sese ba bia nkola no wo mu hete ba no se abata ne ya dwene se me ba no wonim hwe me giri se kofi atie ka se we ka ho awafa e ma me ensa ne papa yamba hye ne pa kola the age of 19 wafa me ensa ne se wunu 30 no anwa no waburu so yare do sen na obenya nkola na wafa wo mu nyina no sen wo ma ho ni die wo ma ho odin te sen enen kola na eba na me ka kire won se waduro ye ntwaso woma ene ye twaso wadwene yo se ho odin 90 ampa ho odin ubetimi apoma pa but woma bia ye twaso e wase de na wie ye na abaya ba waduro abe woma ye timi ngofufuo bi fe bo sa abenko a na ye de wo e ma no so oho ba bia enkola mi en be dana no mu hihye mu no na abata mo bumani aguso ya omu suade enu omu suade saa wahu oba ne maame ya abatan boni o ya abahye boni konkola ne doso won so wo mu doso nti no se obi ba kokura free ma ntan no doso wasa konya ba bi ada nti ka ma no du so ati e wo dem ye be sra abatan no se na akuya kan sembi nkola na do mba wiase bebrebe no wanti mi ahwe o ma e won so de wo o kan ne de aso de yenye family planning ene yese ye won sha asase so ma mungu nkogu fin so kwan so enwura bi wo ho edan bi ansi ho wo da mungu nkogu ho motifa bo ase kwan sunsu a exactly 7.9 mungu na mfa nkogu ho na wa kire se na nado na mehwe wo ma ase wa na wo se ya mfa nyansa nto ya wo no ho a se ya na beba na hwe akwala ketwa we hwe ho fe enkola mo ba wi ase me kan sem bi awi yi Joseph kachire Pharaoh se nana se kwam ban fie nson na aduane bu mfie nson a aduane bre ni mu no nana fa aduane sie fa sie ne po obi onim nyansa na ontena no no nhwo de tina Joseph kasa abrabo ye bu miensa Frida ya wo wa besi 18 years ni subanko every 18 because 35 ehọ na aba no so no ehọ na aduane ba wo yo ba no fe ni tu sisi ho no fo sisi so te say amango bre emfa wo ni say efie na esimu no eye glass na twa wo hia ebo be ko fisa kola bia ni wo so obi e pa amango ni bia di na say amango no ni wura no hunu so hwe yi a
obi ntimi nkofie nkote no rofro eno abere na ate boko ukofie dia servo eno ye si table so na de eno ateto no nkwana nkote ne nam so nkwana anwansensi so ya boa no de begu kageti egu fom fofofo eti ya ba stress bra waduane aba no fa wo sie ema kata wo sie period na wo odin no a unufu sisi woro be ma bi epa mia wo pe woto amia ni adane yogurt aben people juice fun afobo say do for that life supporting machine any brazier life supporting machine the brazier and just any foam unya yi pe bo say no owu ano ti da bia so that life supporting machine ti ba ma so ro nim say we nya adepa na obe yu bo say ade ne ya ba sra mo fa mo hunsie na wo pro mo sa bre wo kwaye akola wusu ade be ma we die no obeye ye be sra nkoda no mo da che efe mo fa mo hunsie na nkrofo mra fie mesra mango no nti esa odi kofi odi sini table so no ahohoro hu no adi awrade nshira wo me da evangelist na what say nka na tie for ye twe enwa ba na ye ba ye be ko ahoma no eso ni akwedi komo ye din chaka se free Daniel Bible research ni no apa ebeba ofie Daniel Ba Center your number ni 0244 364651 0244 364651 Daniel Ba Center your number ye yuso edi adwumadi no menua ene dua yi mentwen enyare ansan no akopɛ apomden nso mfaso ene Daniel Ba Center show say ene se wo yare na se malaria na how dia na dro dia bedwa so no danima heba mixture kone kope bi eto enom danima heba mixture se wonum ato untimi nidie wa poso ye omre me pacho unante kakra bia no abre onase na etata u kidney how me pacho ene me say mentwen enyare ansa na wakope danima heba mixture bi na wanom se wo so akọ doctor ami aka che se +1 +2 malaria how kope danima heba mixture me so yeni adru no ye ya tumti ye boy samna ye pray say Bible research ni no adru no enti we Bible research de ye so nyame ni agi nyame dinti ye de danima heba mixture ye de abro kone kope binom sanso ye de daniton heba mixture ye de abro daniton so what ton dia na che say ye bibidro mojetru na ene yes catch us say moja no say be awe na wako doctor was why anemic kope daniton heba mixture ne bi na onso enom bacho wonum ato wontumi nidi aduane esigo pa na so wontumi ntibemwe me pacho ebi kura na wonyare ebi a doctor anso waka che say won ba pipiara enyo ya na nso wontumi enti aduane benwe me pacho nyina eyebre kope daniton heba mixture waposo eye oya arthritis and nase numbness how kope daniton heba mixture omoja no eswate kope daniton heba mixture oyoba wo feature no enkoyi maukra bosome no ye de wa calendar kope daniton heba mixture Daniel Ba Center your number ni 0244 364651 0244 364651 onte empemu atenkan ontini ye oye oba titru atenkan ontini ye kan low libido me pacho kope daniton heba mixture no bi enom me pacho emema montie me we dani prosta o se prostate no how ye ka prostate a ye nipadua no akwa ne bia ye ka prostate glands na chese sebi wunyanya prostate enlargement na chese prostate enlargement na bad ya na substance so na benya o twonso na se emma o twonso o chim ansan wa twonso me pacho na chese o prostate na enlarge ye ka prostate enlargement na se ka prostate we ebo twonso twa no pe na wunyine no na anase hormones no emu eba changes be mu no na chese eno so eye kese eno na Daniel Ba Center ya chawo ne ka chese be ma bia no wo prostate mentra ma prostate na enye kese abra wo nyine no kope prostate Dani prosta o bi na wonso eno no me pa cho no ma no mienu anopa na no mienu anwumre sanso ne wo Dani natural capsules
we a bema dru we a bema edru bema nkwan enom se bema osisi yoya wo bema osisi yoya kone kope dani natural capsules ni bi na enom me pacho na wo nom a am kabe ya me sro fa kubensu enom ma me wonye kubensu afa dani ton aye dani ton e ba me sha no fanom no mienu anopa no mienu anwumre bema ukọ asine no asese na wasa no anase bema untimi nkra anase awukotwoto bacho kope dani natural capsules ni bi na onso eboboku ni pedue no na mesrɛ se mentwen ema obema no se bi enko performance anase mentwen ma osisi enyo ya oye nipa na otiatiasfa sa asisu a oyi titiri oye bema wadwumaden no ene kyese oye bema wakọ aba wadwumaden no se bi honam yo ya anase waposo etutu ebe de wetima ya adwuma ni we ebe mo ya adwuma se de na wo nkwara abrem pepepe no wotru mpanifesu we me recommend ya mpanifo titiriw kone koto dani natural capsules ni bi na onso enom numienu anopa na numienu anwumre me pa cho me wo DH ointment dani natural ointment dani herbal ointment ni bi me pa cho we ointment won aso e dia ba ene ni sunsu aso no bebre na bobre no so no ohu a na chete o eye adwuma sonko kra say na eye adwuma na say na difference ewo tutuo na abadwane di na so no we no unya ba bie ye o ya no o de stra me pa che enhyehye obon se ho nankasa na ne nkatranka na ntonso bi eba wo sa na no say yes eduro no sayarwa anase eduro no eboko nipadua nim na we na ohonom enye wo ya enhyehye anase ohonom no entutu obon se o de ye honom a obon se ehyew pa eno na kyese ohonom no enye wo ya na emom wakoye adwuma aba ensimunam insawansawa me pacho kone kope DH ointment dani heba ointment bi na nso fasasa na nsusa so no me pacho we yemfantua ana yeni we me say yemfantua yeni ene ointment a wodo dodo se metimi dia sawa de atua me pacho we de memfa entua menni so obi won minimum keka no o se o de fasara so memfa enko minimum ina me pacho say internal external only external only nti we sensansa we na go pimples how anasa wonamani bibia ni how aye wo ya no for DH ointment TB na efa sasa so na bekọ ama won so ni padua no afa ntoma pa bi de fra open dodo atu anasa ba bibiara wo pese wo to bibia no obe Fred Dani Heba Center e wo kasa ho man so e wo 0244 364651 0244 364651 Dani Heba Center ye do man Ghana nti ye de good stores ahodo ene wo Accra obeko medical Heba Center Vision 1 ene wo na bon pepepe sanso na beko Alive Heba e wo La Paz anase La Police Station e honom pepepe obeko Akoma Bonsu Offenso Market obenya bi wo sanso na IK e Champon Offenso Market obenya bi wo me pacho Adas Pharmacy ejoso ya Kumase ejoso ya obenya bi e wo ma Adas Pharmacy na ne dosopo ne de mesro Dani Heba and Trading Center ye umrom Ashtown umrom me pacho ode wodru Dani Farmer wo hu Dani Heba Center honum na ye so ye kese no pa e wo nti open dosopo etu a opeso boa community a me pacho brabeto bi ne fa boa community me pacho won so na asebi won so o jare pa no me pacho ye honum clinic watena wo yare no adokro wakoba biai unya ho aduro dia fabra Dani Heba Clinic ye wo mromo no ma wodu swam runabout a obun se Dani Heba Clinic ye honum anase wodu swam runabout a de free number no 0244 364651 0244 364651 me pacho ofre eduro no me pacho wanom na edinsunsan so boni bi ebrewa anase edi changes bi eba oni peduan ma frɛ na eni enche anase frɛ na oni doctor so eni hon kuta ho then ye catch us say questions no suggestions da bia yia enti ukoto aduro na nei what you also open Bible research ni no aduro no Dani Heba Center ye damase ye mmontie dasene ye besen share bi
Yamakwa Badaba 87.9 FM, Yakwaje, Katwa Kakra, 87.9. Maa Akos. Yabakwa man so na fe ya ne ya frefo akodi enkomo awie. Live, ewo Onia TV. Osbel Block Factory and Building Materials. Osbel Block Factory and Building Materials. Mr. Wada. Se na wo pe ya block papa ya eho a cement block a solid power we a solid and hollow blocks are Mr. Wada. Osbel Limited ye wo inches ni nyina bi ewo ho 4 the 6 ya ne border former would the sit down here in Soto Apetampe ye wo stones there quarry ducts there ye wo cement there ya it just say e kama anwaka ho eho eden na Osbel wo pay blocks ni bia ye wo ka se ye ne mosque no na di hwene mo wo kuma se ne importer mu a ye de guka mu ekwaja free fra ya neto blocks ni because Sudan was 0244 377612 0244 377612 and 0240 403247 na Osbel Garage and Motors ya quality second hand cars papa wuta wunya sembia wo ho ya wada kwadwom ya ne despite a dino and edition mo and ya electric shop on so wadum ensuase electrical appliances bi ada ope wo benya bi enunti ya 7-bedroom house and na ene ye tonwo was trade santaso obuase kwantempo no so ho kase kitchen washroom compound ensure wo 24/7 garage empoma bibia ay sliding fra no 0540 368362 0540 368362 aya dan kasia ene ye ton fra yen wodi ni ba bia frefre diani Syria the wadu go treat the farming okay yankwe kaka makan say in some say no nyankopon edika nyankopon ndika nsrawa djuma pa awo ye ma asatman na woje mobro afọ asem edi ama yiyeye Akoma FM ba me nsema nkola ya no nkola no kwani boy no bi anu no a amedi no ye papa boy no wanya de bako kra no ke kana on ka emeti ana kola so number 1 87.9 the road is here no omudi papa na abi ni papa ni ma me kaka kira ni nsia oje emesra no this thing that we live a family man kata ontie so ba for ma papa ni ma me na ere awo ne ba it so mu ni di kura na ontie o masam papa mo ga no decide en bobra obenyina che me da se mudi ne ba bia frefre Akoma FM mini aba ko tia papa bi mini aba ma papa bi mini aba o fa kwata ni ma so ma santemanpon ko fiase no tankoj odi for da ni jesi holy temple so for hyo ni atono so ase ne ba tene na brago ni Mr. Apia o mini aba media me said me brani di kakan se oba no adibuo no mu na wofo no wo mu ni ketekete kwa na me de se me aba ko tia papa di wa mo na gun kotodwe no wa pa o ma me no papa ache wo na media mu se echa kwa no a chiwa pa no amani nya fidie so won fanko fie na brebia de o ma me ka se won na won no papa ka se won na won na wo mo na wo mba asase na be ma no so na wo nu obi ti hwa na motu abe ode bu akola ifa so eti enua mema no ne nkola nketo no mo asiso no ne nua be mu se wiase se ye na aduru no eti kola ma yo ne mente no mo asiso mo to mo hofo nenye sa ne ye maame na na se na nanom ye ya wo mo anyu aduru se me da so me nua papa me da se papa wo fakwata ye 03224 98035 98036 03224 98037 Lifestyle Reform Health Clinic be kan for lifestyle the amount Dr. Steven Asieduniye na chese wonu ayaresa me pacha wa yemre wompem anase oba bema wo pa wo enne ewu ko fitia munsam enne munsan ya de wo sa eye wo kidney no anase obrebo liver no enne ho atochema eye prostate ya de ulcer anasiatic high blood pressure and diabetes mesawada bomode na bra consultation ye de diagnose you ansa na ye treat you ye diagnose no ya de ha wo Dr. Steven Asiedu sa no ye na dwuma wo hunu se ye diagnose no ye hunu ya de we ya ni ama wano adro nya so ba ya se na ye me ni ama wadro se kwane konom Dr. Steven Asiedu onye na dwuma sa brane efefide hwe ya de ewo woni padua no mo ye hunu
ade a ɛyɛ wɔ nneɛma waduro adue no so ɛyɛ organic chemicals bia enim lifestyle reformer clinic yɛ Kumasi Abrepɔ Pentecost School Junction hɔ a kwasi da fiada ɛne ɛyɛ adwuma fresh 0502 41 29 75 0502 41 29 75 Kumasi Abrepɔ Pentecost School Junction jisa wo ama obanko ade a ohun beto wodi ni ba bia afefre Maa Akos pemi Emmanuel kase Virginia. Okay, Imaya nkwe. Nemle kwa ma papa mbe so akọ school na da chi bi so omo be se wonu ma me obere omo boni. Na we pa ma me kwa omo ofie se. Akoma FM. 1916. Oh. Let me so de ma chapon. 25 years na me ngwali ye ma me. And ya na worry me da se. We dey ni ba bia afefre. Maa Akos. Mira yankwe. Ani patroni abema kwaje pukuni atunshi market mpabwa mpabwa foye jumwa ye mun pe jumadi ni pa nyemisha ni jumadi wuti nene jumadi wuti no ganu muade wo muna na ofumu ma akukura ohwe ewuje nkasaya no ni na ofumu kwa kanye na yese o mana bugu ko je no apa o ma me no apa chopa nyemisha na be man so di se wu pa se wu no wodi no se wu no di kwa za de wonu ko ye ba ko pa e na di yin se ba wo no kwasam we ko ye ba ko pa di yin se ba wodi ni ba bia afefre Maa Akos ati se nyame adomo mira na mo asepa wo juma pa mo ye magana na nem kwa no aba na die ye nyina ka ne se afutu di no a yitu nkora no mo fo na kotijie no ene no mabone abo mabrabo mu no ene o makasa so hwe nti abaya ne de mu hwe ni yemaye na wonye emu na wofu na busu afọ kra kakra meka no me da sepa 03224980 350322498036 0322498037 mame kan message bi kakra mia my sister Nikita was say I'm watching you live Nikki nyame esha papa yem brother ba na watch ya no e dia my brother Pizarro was Mama Akos sorry the for my language the village people don't like family planning I'm a midwife we do the family planning ourselves please educate them about family planning Rita edif way free and crying and na eba ya nyame shraw what me nua bi so de bia bo say ata is telling lies okay hello we didn't baby afrefree yo efem na nan kuma ebo Maa Akos me ka fe asanti jabe okay na yet you me kasa a professional teacher and a youth practitioner. You work already about assassin, so I hope I know you have one. The first one was assassin. So right from the home, the first training point of their behavior and sign up about any other things like the media. And you miss any say, about. But as I will phone so. You was as the first point of call. Oh, your man. Mameno, a year girl, no, or new Kofino, you know, from me statement, she said, Nemania 11. And which means there's difficult financial situation within the family. Are not thing. Right here, I open to me control from Mama. Me da sepa mame fa de otwa so we di baby went to me enyina so sister Hetty friend Paul Henry mame nyame ensure yet utie ye pa na wo hye ede ma ye Mavic ene ne kuro Mr Bosompem monsumo Germany nyame ensure sister Diana friend Paul woni ne kuro me mame Margaret Bedu Margaret bu wo UK onyame onshamo papa Nikita Pizarro onyame wo onshamo mo hye fans of Akoma mu se Maa Akos great family fans of Mama Akos Adriana Bani ni team ni nyina sachi bia mo ade penamo wonyame ensha mo nkoso a na mo ensha samisro nipa mo Ernesta Sare mo
monsha kopim se ye bedru esoro nyame ya domo a ochira ye bese ahia biem sabre de me jamo e de mo ama agudie ma confusion so se phone in segment no ayona pharmacy wo mo na afa on kakisi ade wa poso no ye oya ukotodwe e na kura no ye free wo anasa hono wate ato ama no mpemu abu fa caps nom capsules no fa oya no twitwi ba bia ye wo ya no ebekosa magic fra yona e wo 0243 123224 0243 123224 sami a champion and na good yemu akonfo ya ready Akoma sports the powerful sports ya de to amo so nyame ya adoma ochina ya besi atena sibio Akoma